Whamalo atu le nei asolua I se whapoponga o talafou. Mo atu mai Japani, o le palemia fou o Japani o sana e Takaichi, wa ia whaeroa e fia whaeroa I ma whaia se whonutanga, ma le taitai o kōrei mātu o Kim Jong-un. Whai mai o se tūlanga lea le I whaia lava e seisi taitai o Japani mo le siri e le rua se furu tausanga. Wai mai Takaichi le CNN, wa mai ona whaeroa atu ia Kim lo lātou naunau tainga, ia whaia se whonutanga, sa whaia ana whaamataranga ia I le rally sa whaia tangata Japani, wa wala awai mo le toe fia whaafo iane, o le toa tele o tangata Japani na awe whaamarusia e kōrei mātū I le tele o tausanga o tuanai. Wai mai le tamaita I pāremia, e mana awe whaafasanga I ma le taitai leo kōrei mātū, ma whaia se whaalelenga. O le whaamataranga Japani, pe ama le toa spulfitu tangata citizeni o lona atunu, na awe whaamarusia e kōrei mātū I le vaitau o le awhepselau fitu se fulu, a whepselau walu se fulu, ma le isi toa lima na awe I le lua awhe ma le lua. Ai titi mai pe toa lua sa fulu tangata o maririu le mafui e Afghanistan I le asona rafi, ai ono ta ua e ono wha o popo pea le numera a o whaatino ai pea I le so ngā ruenga la vea ai. Whai mai e whai tau se lau le au maranua, o le mawhi e lea na ripoti atu ana rafi, na a whia I se tasio a ai tele le tu I mātu o Afghanistan. O le whaamataranga mai mtanga rengo le soifua maranoi na le Taliban, wa ta uai, e si rie le rima se lau tolu se furu tangata maranua, ai le tau mate wha o popo pea lea au whainga. O le mafu angata a tele o le maranua o tangata, o le pā uane mai whale te tele, ma lo motu sia neile e le tise le atunu atoa e o I le laumua o Kabul. Whai mai le BBC o Afghanistan e a awhia ngofia I mafui e ona o le tūlanga o lo iai le atunu e I lunga tonu lava o se vaenga e whesota iai o ngā ele le Indian and Eurasian tectonic plates. Ua whaasa nei le Maldives, tangata talabou o le lātou tunu, o I lātou na whananau le mai o le Samoa mua Januari lua whemarifitu, mai le tango fia o le tapaa, ma ua vea ai le atunu o le atunu mua le larolangi, ua whai ai se sāwha apea, e au fia ai le atunu a toa ma le au ngā tupulanga. O le matanga luenga le soifua malaloina na whaia lea folfalanga, ma tā uai ua soli tū la fono I lātou, e au fia I le tupulanga lea, pe a whaia maua o wha o ngā, whaatau mai pe whaatau atu fo I le tapaa I tu tonu le atunu. Ma mai o lea sā ua utangia, ma wha maoni ai le nau ta inga, o le atunu ia puipuia o na tangata talavou, ma ia a fianga o le tapaa. O le sā e au fia umai so se tu ai ngā tapaa, ma ua mana o mia I le au whaatau o loa ia siaki tausanga o le au whaatau. O le tausanga na te nei na wha mawina I fo I le Maldives, e soli tū la fono le tangata na te au pane I le atunu, whaatau ma umia sikaleti ma vapes, tu salava po le ale matua o le soifua. O tu risi foi wa tā ua e anga I atu le atunu e te tau lava o nausta ia lea tū la fono. E to ofitu tangata lewa pueina e leo mai se solo te e na whaia I whafuana se nofuanga I Sini, o le solo te e whaia whaasanga I le Indo-Pacific International Maritime Expo, le ana amata I le awhaleono le tau ana leila I le Tambalong Park I Darling Harbour, whaasanga I le leilava ma le nofuanga o lo whaia I le wha moe I le ai o Sini. Ta wana nai news pe amare lua se lau tangata na taunu watu I le no whanga I le afore fitu I le tai au, ma o le tō tele sa wha lea solo fu a Palestina ma wha ailo. O lo iei se vaenga tele o leo I le no whanga ma o ta ua na tau ma whainisi o le au solo te e sao I lalo le kāpaka o le no whanga o lo whai aile whonutanga, ma o I le ana tapu e leo nisi o I la tau e peo na ta ua. Wai mai stasi au organisers o lea solo, o la tolo te e fide e mui le whonutanga o lo whaia, ma ua mai a wha mawina e malo au whaatasi, le tō a tele o tangata ua whasi o tia I kasa, ma o le whonutanga la lea, o lo so dia I tu la whono whawa malo e whaatatau I au penga. O lea whonutanga o lo ua amata wha ngā solo I le so, a ngā I le so ono o lo na winga o le aspareile o le vai aso nei lava. O le whonutanga o lo o anga I tūranga tau wā upenga mo le puipuinga, ma o le autu o le tausanga rei, strength at sea, security and prosperity at home. Tala mulimuli mai tonga, le ua mai ona whaatino le tonga o se ri taalo mai tonga o Eli Katoa, le na awhia le taalonga taluaia le mate maa tonga ma le Kiwis a New Zealand, ma o se whamtalanga lea mai rana kalapu I Australia.
Ta ua ripoti le Radio New Zealand na whaawau na ta alo katoa i le taalonga Eden Park e ui sa feto ai ulu masatasi o lana au a o whaia warm-ups o le taalonga. O ripoti lau ta wai wa whaasoro manuia le ri taalo ina ua mai ale tautonga sa whaatino ma o loo whailo le Radio New Zealand whaamtalanga me le whaia onga le au a tonga o Christian Wolf e whapea sa whaatino e fō mai le au ngaio inga uma e pei o na mana o mia ma o lona manatu e le eise tūlanga e popole ai i le whaatino ina o ngaio inga ma fuafuanga sa whaia le au. Ta ua fo i le teo whapau malo le whaelo ane o se wheau mai a katoa i le wharamai. Whaafitai ai tangata umana mo mori atua lo whaanga matalo sanga mo ia a o ia i tonga whitinga. O nisi pina ngalo whaaria i upenga ta whaelangi ma le social media o whaelo ai sa le te tau na whaata alo katoa o na oa a whianga na iai le teimi o tole ringa a wai le tau mate o no sidi atua na onga ni a whianga iai pe ana toe a whia i nisi pue i le teimi o le talonga. Ia o tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso soifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. O se tala fia nei mo i la tolo mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhaine o na whaata watu le tātou ofisa, a le TR Marketing i le mauto Samoa i mangele, e nao le lus futala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i la weanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a la vai, Morisi whaamtalanga whaosota iane, i le olua tasi o lua o 5 valum tasi fitu, Morisi whaamtalanga, i le tātou vaiesi, vaisa salapa, ma le vai tamalingi. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vaenga o sosingasngase pe amana o mia, e whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID-19 mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matuipui o le flu, Pala au telefoni, 255-25 mo sauwa noe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Sunga o whenga whakao e lo kawa le whau maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa o kawa. A o le me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa i aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta avale ma pa utau ngofia i a New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Out Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o manatua ai. Lau Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai.
Ia, agi mai se matangi se imomoli atuai o walofa nei, walewa ngofo mba. Ia te oe, Samoa lea tunu pele, ele nei fo I awa uli o lea so lua o lea so fa o le masino Novemba, lua afe lua se furu male lima. Tawalunga atuai fo I male o naga male tuktua le tofa ia fonga bua, ia pa o le fitalenga fo ia se Manu Francis Ioane. Sa ufa la le leile tua, manatu sa manuia le tai au ina ua nga e fo I mo soa e le la ia e ala usu lo fo I le atunu I ono tiute mo na Faiva masani ia onisi e po le fala ma se e le matila a onisi fo I e ala usu a manisi o I le mo le ki nga pasi le aso ako Whako a ma nava whaatasi mai a male au whainga ruenga ia whawewhia o winga na o tātou na whai Samoa le whao o mai le nei atunu o la lava e whai o awhia e su ye li le amio le mea ia e ui o lea ia pule al tangata ia isi ana amio le mea ta ua o awa noa le lei tātou te whaatino ai e maua tupe maua mea ai maua mea lava leo langa nei ai a misi lo le taimi time and tides waits for no man o le taimi ma le tai e le whaatalitali mo le tangata aua tātou te tu la fwa I awa noa le lei e whaia le tua ia e mawhai ai fo I ona tātou ngā lulu e mawhai nisi mea siri atu ele I o yelo mafo whau ai e te loa o le apuna whanau mai ai se manuia ia talo whala ia te oe le tamam le tina matua maota malawa mai se fo I le au whainga luenga tutofi le tua I whata whaita ulanga I fia o tamam tina malolo manu malo alo le ngā lulue te leo tau sanga sa u tau ta se ai I le tau waswaswi no le ipuvai o le ola ia lea ua toi fo I mai a inga ia nisi a lai fo I mai o lai malolosi ia o sui mea tau ma a upenga o le taua ia o tango o le ula fala o le fue ma le toto ua whae e a inga swafa te tele o la tu a inga ia o toi o mai e toi tausi le a inga a felisia wadi ia renga ye nei a lai o le ngalu ngale tu a fa ko ho o tatu wa ai le ye I wingo nei bea ia o le mo le tangata e o la songo sanga e fa tali I le mea lofa le tua ma le ava noa e tu ina tu le tua e fa tino ai ia tiute ma matafa yoi ese fa talofa fa tulou I le vanu nofo ma le tafa tolu o le tātou Samoa I ona tulanga whalupe o pa ia mamalu whale malo pa ia foi mamalu whale atunu ia ai ia mawalunga se vi ingo le tua e sii e ana au na pa ia le ainga sa le vi talofa lava lautu o auna le ataua savea le ulua I ali se yuli pe se tata ma le langi so alo mulitalo Al Harrington tu manuvao le vea tātou toi whiloa I fo I le nei a fiafi ina ua sfulmal wha mi te ua te ailei tu lai wha manatu o lo manuia le lo le tātou tunu le ngata I New Zealand nei ua avea ma ainga lona lua o Samoa I Aotearoa wapena fo I le Pasifika ai mai se lau whanua me ele o le atunu pele I Samoa o lo o whaamuli mai ai o tātou ainga o tātou te itai wha le malo o te itai wha le kalesia o te itai wha le nuu mai tu malo ia ma te itai o tātou ainga matua pele o uso matua whawhin la fui whalongolongo mai se o kinga mai so le me ngalo ya oe Pacific Easy Money Transfers a welka mea kai au le whakakari le paise iau ni kai au bolo ia talo fa mam a talo fa pitoa la vai si o tina pele ia malana tapua inga ia so uma ia nena a wafa mena si tala si lo matua talo fa ili to tele o neita maiti e tasi ala upele faku mam tautal sao o ila upele fe mai o le pepe mua lava na faa manuia mai eile atua ia te au e avea ia o se tina mata ua o se tina a yeisa na pepe na o wina ia o iloa lofa I sistangata
e o loa lo fo ska mai kiki faku sa wa na i lo utina ave o se tina mata o se tina e lo tausi se ta mai titi ma o le pepe mo fo le na mata i lo na i lo matu le fasi le mo le pepe fa ko fa i le mo le pepe o fa tu i se tina e fa pena wa vai o matongi ma sofa le pepe mo na mai ato e fa mai ia ava ko fo aku sa fo i lo la vale o i lo ponau ia e sa o si tina na te lo le tala mali fo i tatu tali e ai le amatanga fo i o le pole kalame o le Gagaifo Faiva o Samoa ina uanga le leile atua i fe au matiu te le nei aso ia mai se fo i o le tūla lata e koloki le card sign off ia mai sa vari lo i lauta vale ia pe te alu fo le pas ia pe ke lua kapo aku fo i masesi lana ta vale ai o lo waso tongi wa le fi alu ka vale le le te sa we piki o le tai au le e si au wo ia drop off o pe amana o te tongi lo we musu ave se luos futa la o quel pensing se ave se be le petrol se singa ka me fa ka va ai u ia o le vai so fo le to fai to sa le wo piki atu o wa nga lu fa tas ia malo ia te to nga lu le yaso au ave tavale au ave pasi au ave loli au ave taxi ia au ave upa malo ave courier ave train ia fa pe fu ile au ave va kapiteni ave va leli ile va te o Faiva le nga te fale Faiva le va te Faiva o tua sivi e ai ia fa to anka le na fa i tato wisa bo le ala balare ga luenga o le o tu la latai e mana vai avatu le fa malo ma le fa aftai le ya to so ve ya te oi yo Faiva ma le yaso ya o le wa tu tai no mana ya o tu la latai te alu ai ta pena mai ia le afoi ia le vai ngol si po ya malo fa yo le Faiva atalo fa pitoa lava i te mo tinai mo te malawa alo le ngā dului malo fuli te talo mo le onusai ia nisi fo yo lo fa tau tulia i ngā singase mo le unga le fala ia mo le tau lia fo i o le fala ona o falaefu ma pulsi o to fanga talo lava i ne mo lo to file mo pa yatu au fa malo lo le tatu matai sili le langi o le fo ma i o fo ma tafi e sea ti ngā ma wha le tonu ma toi wha le lia wha fo i le soifua ma lolo ina ia ngai ka boe fo i la ia le wha iu tute ma Faiva ma sani nisi o lo asia i tātou le nei vai teimi o le tausanga sa i li ngā matangi ina ia toi wha fo sia le soifua ma lolo ina ia e peo na iai le fionga le li pāle mia o le tātou ma lo ia lau fionga Honourable Prime Minister le fionga e le Honourable Lauli el mani atoa le watea polota e vau Fosi Schmidt ia ma le whaletua ia tu pea ia whatalo whatu ma lo soifua mdui ma lo fo le lava pale ma le onsai ia whatai le whatotoa o lo o tatalo le atunu o aiga o wo mai masani o lo i tu ma lo o lau e kalesia wa o te se i lo le lei o le fionga le li pārimia e tele ana e kalesia ia e tautu o lotu le kalesia katoliko o le e whakasa o le metotisi ia o le worship center o le asofitu o le kalesia mamona o le pahai ia le assembly of God ia ma isi mau e kalesia kerisiano ia ma le kerisiano fo e tapua ia fo ia le e fionga di parmi ia ono lea ia na te sila ma ai o le tapua inga o le mea fo ua na nau ia i lea ia tatau o le tangata ia malona mana onga ia malona fo i talitonunga o le mea le na awa fo i manatua i lalo le whaavai o le malo o Samoa o lo ia i lea ia tatau na ma tau te talitonu lea ia tatau e tapua iai po o ai e tapua iai a o po o
Fa pe fea fo yo le foi lau tapu inga. Who to serve? How do you perform your service to your God? O po ai lava le po pa ala po Yehova po le ala po se whatangata e whai i lau tapu inga. Nei ata wale da. Christian religion, freedom of expression and freedom of worship. Ko li e mo ala wali le na fisi mai. O ila li ke kapua i ri sa ve. Le mea le ngā le miskeli e lilu na le tuana sila fio lau tapua i atu i lana fio. Le tua le tama, le tua le alo, ma le tua le ngang pa i eri sisi e tua i tua atu le melna. A talo fa pito lava i le vasenga o fa iaonga. O fea lava le aonga, a fea le mea o iai, a lo tiute o le fa iaonga. Fa malo fa aftai le tua I avanoa le lei fa ia onga. There is no other greater calling than to be called a teacher. O statement le na lo tina. Le si vala au ngai sili atu nai lo o le vala au wina ma tofi ai na oe ma whiriwhiria e a vea o se fa ia onga. Ai sea. Fa ia onga ne ia o mai ai ma tapena ai le tai au ma le loto I fale. O tai ma le manuia o atunu umo ata hea. E fa ia onga au le lei, e fa ia onga e fa pena, e fa ia onga e le lava latu pale fo le I tamaiti ma latu a mio. E fa ia onga o le makwali ma ke kia. Masadi o le teimi o lai titi wal mat se matu tina. Era o valus fu mon tupo le valus fu lima valus no tosa. La vai fai asi ana mio. Ia mona tiu te fa fa ia onga. O le tele la o le matu ainga, o le ainga mo le na o le matina. O lona potua onga ma le fale onga. O lona ainga lona lua le na. Kasi le fa ia onga ma kwali ma keke a fasi le matu tina. Ia seisi o lana vasenga po se li ipos te mai tai. Ai tangi alu le fale, ta uilon ta maa po lon tina. Ai sau la le matua, ai sau foile le pe fulu lele mamana o. E fai ia se la misa ma le matu tina po le faya ongala o lana tama po apolo natali. Ia faasanga tulua ma le tina o le ainga nei. Ia pingi lo ma le makuanga nga sau. Awa fa pega mi o fa ya onga le ya tala mali le ma fa yo na fa nga loina si o mato tina ai le anga ya le nga luenga ese le pele lona loto malona ma fa fa ala mali la oi mato le ma se si fa ya onga se vanga na le te bi au yai le University America a ola na tu ua onga. Ia no saula ia lea malunga lue o se whaia onga substitute teacher e le kolisi pesenga mo le tele o tausanga. E se wawai i le nā fo I tautua sa whai. E o ia onga a fo I mai I malo longa fo ia. E fo I mai la e lea onga I pesenga. Ia na saula ia lea e alue whailo sao I. E tanga lue o se whaia onga substitute I isi whaia onga. I tamaiti. Talo fai. Ia le na. Ia o le falu lana. Tasi lea career sa o mafo fau iai. A o te fape ai. Ele le. Ele lavalo ono sa I a mi o tamaiti. Te ua e maus tamaiti tia. O nga kusa e kuri whaalua o e le vai aso. A vapela e otu ia matua I lo mātou tina mawhai I ai. I lo lima te ma le sole fasio ta mai te F Amerika la almakinga. Alongo le mai, o tau le mātua. O le tiuta le whai aonga. O le a oai le mawhau fau. Ma ta pena le loto o le tamai titi. I ma ta upu wha lea o aonga. A o le a mio lo watali I ma lo afine. O tau mātua. O lo tau tiute ma le matafa yoi le nā. A oa, ma tau mawhai
discipline au tō whanau. Au na whawhala i leo whapea. E sa ole le alo tina. O lana mata whai o lea o a o le mawhau le te maititi i poto. Au le tiutu le te mama le tina. O lea mai a o lea mio alana tama. O whapea se kueri ar kala. Le filosofia o sio makukinga. E re mai kala mam. E re whapea o le mawhau i poto lau tama. So e Faiva e a male tiutu e mana bata whai oi. O lea o lea mio lau tama. O le mena au tō e whale tō loto i whale. Ia le nā. Lunga o le tātou api o fōlinga ma le tātou Facebook page. U penga ta whailangi whatalo whātu i lunga o social media. Ia e. Nā le soi fumanuia whatalo whai ate. Oe le uso ma le tua whawhine. Ia o pāanga fo i tō tino. E le ngata i New Zealand nei, Samoa, Hawaii, Amerika, le atu Asia, whapena fo i le atu Europa, o whea lavalo o maua mai ai. Whatalo whai ate oe. Ia, ma whamalo atu fo i o tō tiute, ma o tō Faiva. E masani an whatalo wha mai leo so ia moose, ma le whasoa mai ina i Malaysia. Talo whatu so ia te oe, ia malo a inga, me se fo i le whaabdi atu i ngā luenga. Ia mau Faiva o te tofi ei oe le nātu no. Mo i tātou te le i wheloa, ma whepa iai, ia, ai, ua tātou masani le tātou ngā luenga, ia ma wawa ai atu fo, i ma talitali e atu i outou Faiva. Ia ma whapea nā fo i ono outou, mai moa ma mata mai fo i ki whinga le a taua lātou. Ia le nā. Lunga le tātou Facebook page, whatalo whatu. Whapena fo i le tātou YouTube channel, please smash that button or press the like button and leave a comment or share our program. Le tele le atunu olo o fia mai mo mai. Ia, ele ngata lai lungo le apio fo linga ma le tātou YouTube channel. Ia e whapena fo i whatalofa ia te i lātou o e ua masani. I le meo le palau vale, ma le au whai upusa. Olo u ata ia pēta whai tau atu nei. I ko meni e tangata fo i upu māsoa, ma upu palau vale, ma upusa e whai mai. Ia olo u ata le mo ma fau talo whai, e la lafi mai tuo o ata fo i o meo la, meo fake pages. Ia e la lafo mai le nei ma le la. Ia ona o ata le ma whapea. Se mana ia fo yo leo mai leo mai ma fa tele le tatou foi numero ia ma no fale le tangata ia ma fo ia ia te po le ale tu ai nga fale tangata na fau mai lon tangata o le ale tu ai nga fale ngutu nga fai mai le nguku le ma le fale ma fo nga fai mai ma fo nga le ia nga ke ia le ua mai nga ke ia la wa masi asi ia na ia la tau ia na tango te li tatu si ana bi ona alu fo la i toi fo mai sau le ngo mo ia mo fo le ngo mo ia fatalo fatu so fatasi ma Maureen to fele ma ina i West Valley, Salt Lake City, Utah. Ia fa perfo i so to fine a Fortino Josefa lalo kwa ile fa punga ile le ia fa talo fa tato mama tu ala fionga i hamsoe ia fa perfo ilo uso ya stau valo to sili tua i malo ia fa mo manos ia to anga fil fa nu unano o vatua e tango e fanga ilo lima mambili lo lima le tuli o le moaulu o le tuli vai po fia lava tango le ia fa talo fa tu stau fa taile mafuta mai fa wina tandielu alole soi fo meduia o luma pauli ya va pevole uso ya SJ Moores watching you and tapua iatu ilino fuanga masani Sydney Australia fa talo fa pitoa ia apineru Yeremia watching you from Pitona in Wellington alole soi fo meduia oile sidea fatalo for Peter and Eliko Mangry East. Nice to have some local members and local fans tuning in. Yeah, from Olefa Papa Mako fireworks.
ia whaaftaila na wa tau sao mai o nai whai ia ko mea whapapa. O le whautuanga le a tau sa vea ia te oe. Ia mai. O le o po ie whapapa i mea ia o po fo ie siliona. Ele ngata i tangata e mawhati ai. Pe a whai e mandunu o ona ua pāi se mea i lalo se ngo o se si. Ai o tangata o isi fo i mea ola. E siliona mawhati ai le po le whapapa i mea. Ia mea whapapa. Folks or fireworks. I say, e whiwhi le mora mea ola. E pālo le mea pe se whana po o svole ase me ngā pā pe o le whanga ofe fo i lele i Samoa. E te i ma whiwhi le mea ola. Ona ta mo e lola ia lea wa sola. Ai sola ta mo e lunga le awala tele. Ia ai soa i loa le tāwale. Alala na, ia sisi fo i mea pā la vea i matau si tamaititi. Ia matua mata i tuina mea nei lewa whai atu i au tau matua. Ia iai se tangata matua. E tūtui au tafa. Ia mawha pena fo ina tā pena atu ia se meo se whanga au. A water hose. Ia tui tafa o le mea fo lele stand by ai. Ao o ina whale tonu a e mū se mea ma se solo le afi. Ia vave na e apa atu fo i le meo le whanga au. Ki le paipa ai whanga e lo ma maka o kamai ki le o la vea. It's common sense. Stay away and take your fireworks away to a safe place, away from the houses, away from the children, and away from the animals. Tau tele na mea o e whamanatu ia te oe. Li tau whamanatu ina ia te oe na mea. Ai mō lo saunga le mō. Ia e umane fo i ale nei whapapa ngā mea whapapa. Ia ua mu i lalo se whale o se ainga po se garage. Ia leo le nā fo ua o nā sisi. No fo loa tutu le maafi o se mea. Ai kongi i lalo o le ngo o sisi. Ia po tongi i lalo vai o sisi. Wa lai whape ngā mi o kangaka. E o ngā lo ma whai la ko me whapapa. Ia wa so se mea ai. E kau ai e ngā mea. Ia le nā tautua nā ma o e Simona tā vita tau ti. Ia ai wha le mea ngai whapapa ia mea kamaki. Whatalo whapitoa lawa i lo uso ia saulo tonga. Ainga maua lia ina. Tasi le uso sa mātou wola whatasi mai tua i le tonga vau i maumanga o papovi o lafu pua o lafu moa o solo whanua o le tele le atinaan. Ia, a le whatua au toi wheloa i le msalo wa ova i le whase fulu tau sanga. A le whatua a mātou wheloa i mele uso ia saulo tonga, ainga maua lia ina. Le mwhainga ngalo ia nai u tau mātua, ia le tamā ia ainga maua lia ina, ia masiu tau tira, ia whapea fo ia na uso sa mātutua atu ia te utau. Le uso ia Samaeli, ia whape nā fōi e le uso ia file mū, le uso ia la mosa, le tua fine ia Susana wau te i le tau mai, ua whai i langi le fō launga le tātou tua fine. Ia ma le toa te le lava. O tātou waiga sa tātou wola whatasi, e tua i lo tātou sisi o manga, ma o tātou ele, ma lau whanua lau siusi, ma le ola mātango fie. So la ua ma saundi atu. Sa lua fata bale ano ama. Ia. O fifia le ma whaaftai le tua uto. Maua se avanoa. Wheloa iai bale uso a saulo. Tonga whatalo wha ia te oe malo whale tua. Ia ma le no whaalo ma le a inga lai. A inga rii i le nei aso lua. Pasolo le whatalo whapea. Ia i la tau o lo o mafuta mai. Ia sueina. Matautia. Watching you. Savea o Koli Matau, whatalo whatu malol soifu manuia. Have faith, Mildred, Stalin. Malol soifu manuia whaftai. Timu Enoka, ia, ai mai se foi o malu o langa Makelani. Talo malu o ainga Makelani, maloli le soifu manuia. E disi au wo. O le uso ia te au le misiona. Faife au tā la i le tilo tau sanga o mawai. O le uso ia
Keilani Makelani. Ia, whatalo whatu li, mālol se fu manuia. Seu manu talo whalava, mālol se fua. Christina Tanvasa, watching you from Melbourne, Australia. Ia, o aso tolu ovei, watching you from Mojave Desert in California. Ia, whapefu ia oile. McFall, 2010. Alfred Hollister, watching you from Waipahu in Hawaii. Aloha to you and all our friends in Hawaii. Talupo fiu le malu aukuso. Talo whailo uso pele. Malo le soifu mria, lo whantu mo lau fionga, ya talupo, ya po lau fionga fo le malu, ya whapea fo le whaletua. Ya whao le tane, malo le soifu mria, lo loa aso tātou le whelai. Watching you from West Arbury. Oh, the border of Victoria and New South Wales. Alon soifu mria talupo, Kamboyo lo mria o le uso mo le whaletua, le no whaalo mo la ingali, le mwhaina ngalo le telo tau sanga sa tātou ngālu lue ma tau tuai I le atunu I nei mea o le tio o newspaper ea o whaasalaunga I lunga o televise ea e le mawhai lava whaamoi moe I le atua ea o lo maua lo lua malosi ea a iei fo I di aso tātou te toe wheilo I ai ea anga le le atua I le tātou nofo vala ai ea ai loa na pau foi bea la yo no feilo I me nei o ai na o aso fa no noa era o aso e ti en dai le akal kanga kamala so kongi e fualo se lunga whaka o le skanga ma ta tala I tonga ma mea sina le atunu yo ia ga va vai foi la ia le ia I meo tangata foi le me whaatulanga ino meo ainga e tangata se I swafa matai tāua ma le maululunga o lātou ainga ma o lātou ngafa. Ai o olo I aso whapea e te wātu o laita mo e ane se matai tāua o le ainga le maamo ane se pusa pisupo. Ia pe amo ane se a langa povi fo le ave o le paolo pe aluane I le mele fuai ia tonga ma mea whapena. Ona e loa lola ia lea o le matai la o le ainga le nei. E leisa na mea na whai le saonga le na whai nei whi le whaala vila. Ia to tofi lo I o I alu le vaenga la au kaure lea. Ioi, o le nā, o le au whai whi au. Kusape ke le maka ia ke o a whai le whai e sau saonga. Ia tātou mea ia whai marie. O I nā, e te alu I ai. E whai e iau tonu. Ke ia le whai mai o. O le sia li nāia. Tele le atou. O la le beri o wa le si to ida li o pai mo la fa I wa to la ngali te le so fa ma a o fa to le vai tinga ke le so fa a fa to me sa o ngai fa mo me fa le fa o le mela o ye pa o le fa to no la so le ma tau nu u lo I le fa mo o se fa la velave o I tofi o alu le tu le tau le le isa o me na fa I le tatou e le tātou tonu ma tātou upu ma tātou bei na sao. Ia alu lo e lau ma amo sa upu sa apa. Alo tanu po. Ia, maaftai le, maafuta bai. Ia, oile o kuki. Kuki Fasavalu, talo falava. Alu le soifu manuia, watching you from Gilbert in Arizona, the United States. Talo Faiva. Alu le soifu manuia, maaftai le maafuta mai. Sefo Nicolau, ia whaatalo whātu, whaamalo tu fo I ngā ruenga le nei asolo, bai mō mai I nai le pitonu o manurewa, o le sunga ia ta ele, to le pai I pele. Ia, alo le soifo manuia, whaatai fo I le mafuta mai, le au langa ba le tautua. A le siu fonga o Samoa, le radio Samoa Sfulima, I watolu a moia o kilani, malei a tau o Savea, I le nei fo I asolua. O le tau le itu lai lima po le tea le titi o le itu lai lima I le afia finei. Ia, o le amaua I se feilo inga mastasi fo I o paanga tōtino le a tau sa vea le radio Samoa. Le ngangai fo Faiva, whapea fo I o le tano ava I astonai. Le sunga I atu I sa mau, fata mau lolo Wellington e Malifa. Ia, o se tasi o le itu stala, o se tasi fo I o le I whaasalau.
O se tasi fo i o li i fai pisinisi. Io fai o la ia tu whaatasia le tele o mekasini. Le ngata i na tautua ai le tātou malo e ala le tātou au le manu Samoa. Ia maisi fo i whala putonga o lo o whamna tuina o lātou waso whapitua Taipei fōringa. Mos whateita inga. O le se lau tausanga o Malisi ma le lakapi. Ia sa mwhai fo na tu whaatasia le sunga atu sa mau. Whata mau lolo Wellington e Malifa. Le magazine. Le tala whaasolopito o le Malisi. Tala whaasolopito o Vaiala. Motaa. Le skopa. Ma isi fo i lea kalapu lakapi. Ia, a mese le tātou manu Samoa. Ma tufa i nā atu. I lea tunu. Ina ia whaitau ai ma malama lelei. Ngā whawhiwhea no o maile la kapi ma le tālongo le fusu i tonu o le tātou utunu i Samoa. Ngā whawhiwhea na develop lea tālonga. Ngā whawhiwhea na atina e le tālonga. O aini ta mali i mani whali o polu sa tau la mua le nawa i tau. O aini ta mali i mani alo ma tama whanau o Samoa na e mai a lātou ta alo. Ia ma le lei a lātou ta leni. Na ausia nisi o moe mitinga Taipei o le lakapi i Samoa ae o mai i New Zealand e. Ta alo le olpeleki. Nisi wanga i Australia, ta alo le autele Australia. Maisi atunu o laulang ia vai a pandi a kil nale. Saua mai Samoa, misi le vaaya a Aukilani, misi le vaaya New Zealand ma le olpeleki. Ana tango tua, wha mau popo belo na ainga. Ta wafa i bei malana whanau. Ioe. Te ule ato pau, oso le valele alu i Aialani. Ioe. Alu sao e Aialani. Wa te ile olpeleki. E ile atu le wha ile lau whali le test. O le awhitau e ai Aialani ma le olpeleki. Ai ta mo e mai tonu le alo le Samoa. E ta alo le numerous fulma le lua le second 5-8 in the back line. O le autele a Aialani. Lalmena o iai, na matua i whaatu tupa e Aialani i ale olpeleki. Ta longa lele i lewa tele atu nei, walaki le na māloa nei le olpeleki, lisi ta longa lea. Tele i o alo mataba whanau o Samoa. Na e mai le ta longa i Samoa. Ai o mai i nei, manui ai. Ia o nisi fo ina overlook o le winga le upule na, ua sopolo le va ai. Ai la tau o taitai o ta longa ma yuni la kapi ma mea whapena. Ia, ai, o la se si whapurianga sili o na sili atu nai lo le ta alo mo le ta tau lava au le manu Samoa. O mai i nei, le liu atu ia le fionga e le tapa au le ala taua. Ai o lo potea John Roach, ma le fale tua ia ula. Whapea fo le lato komiti whafoe. Sa ai le tele o tausanga. Le fionga e le isi fo i tamali. Le a fionga ia whamuina John Mika. Ia ma le tōtini lava o tō wa whai ilangi le whaulaunga. Le fionga po le tō whafo i le sunga ia whatiolofa Peter Fats. Wha mau popo mai le Aukilani Samoa. O mai ta alo whaile ta milusanga. Ta alo ai mamalisi. Mo ta Vaiala. No foali. Au a ana. Au a atua. Sale moa. Ia se vavai. Ma le tele o isi. Ia tamauli mai sale longa. Le aua iwa. Dale me wo o iai. Wha mau popoina le nā, e ai o lupotea John Roach, o le yuni la kapia le Aukilani Samoa. Ma fili mai ei tamane, ma whawhanga ai le tātou au tele, le manu Samoa. E whawhanga atu la, e le yuni la kapia Aukilani Samoa, ia le tātou au tele o le manu Samoa. Tau nui o ai le whawhanga ai le yuni la kapia Samoa, ia tama. Le whawhanga le le i mea ai le whawhanga le le i alauni le whawhanga le le i tupe. Ai e tangata tupe. Kou wha whaka mai mo kou ki kilo mai. Oke aka au ke akingu.
Kwa ia wika i ngā mea na whai. A wā aisa, na whaafonga mai le atunu. A tau tala le a tau sa vei mta upuna. Ma sa ona le fia ma whaanoa noa ai. Au te ili tata leanga. Tasi lea ngutu o lewa na māsai sai le tau whono, wala au pese MC, e le awala le sua inga o le tupe. Mole manu Samoa. A Samo aisi solo. Pese aisi solo i lewa. E leo kako koe kali e nge iei. Ia te wau au tau se sila la i lau me whaipa o le whale. Ona o te hawa fwoi ma whaaloalo i tangata nei. Na tu wala ia lea se i umalelei. Leanga mawhawhau alofa fwoi a lato. Le lato mea ua lato le loa lato me se me leanga i e whai. E wawa i yalo matama whanau le atanu. E tia i uma. A lato kon kalate mara o lato te to lua ma whanau i atanu ma mau o. Ua whaamdia i nai manu lofo ai ma ta aloi. Tu umana mea. Ai o mai e tau tua le au le atunu. E to tongi mai ale tangata i alona pasese. Ai tau nuu mai le au le atunu. Ia le nai tau te whaafonga le mai. E leo se mea se le mea leo tala noa tuai. Tau nuu mai. Anga le anga i ei tangata ia sa whaatumutumu iei. Le uni la kapia Samoa. Ai tupe. Le leina tongi a laundi. Le lava la tupe maua. La le me tupu. La vea tama. Toi foi. Setu ma etu ilana kalapu ma le whaano noa. Ioe. Alu atu. Le aise medical insurance. E tausi ai. Mea umana sa tutupu. E sile mata ngā. Ia. Sa ole pese foi le to fanga meke e mata ngā. Ea e mata ngā. Ele manuia. Ia le nā. Lole fai malo, ta alo falava malo le se fumanuia. Mei avito, ta alo falava malo le ngā lua le nei aso. O mei avito whamai. Ta alo sofia. O le mata. Ia ma tapua i atu i Brisbane, Australia. Ia le lei. Amdi atu fo i atu. Oe. O le sunga ia Miss Kate. Miss Kelemene. Ia, alo, whamai. Sa vea, ua tu malo le tama, o le tu ua, o le tua ao Pinati Williams, le sunga, ia fui maono Ferretti Taala, talo fai. Ia tasi fo le nei uso, lawi lo fo i lana taleni o le musika, ia le sunga ia Pinati Williams, ia, a vele nei avandoa, ia o te wha maisi atuai, ma watu ia wha mawhanwhananga i lau sunga Pinati Williams, ia watu o tau langi mau mamalu. Ia, tu o le malo, ili te mamatua, le fionga ia fui mono. Ia, po le fionga fo le ngā fitasi Ferretti Taala, ia mau tau malava. Le ota ma fia New Zealand, ma le mamalu o le tātou ainga. La atu le mamalu o sa whenui vau. Ia, ma le ngafa o tasi ai Samoa wale fui mono. Ia, fa perfo i fale alili masanga ese malaulu o nofo. Ia, anga le leile atua. Fa mafan fana, ma fa maise atu le tātou pole kalame ile tu ua o le mano. Ile fionga le ngafa tasi ia fui mono Ferretti Taala. Au toe mafau iwa ile tebi na uwhiloa ile ta mamatu ia fui mono Ferretti Taala. Au te loa po ua lata i se mea le iwa valu. Ia, se mea whapena, tau sanga le soifua manuia, matua ole. David Laupepe, watching you from Roseville, California. Talo whai, ia malo, soifua manuia ia te oe. O le uso ia Sam Simaile, watching you from Christchurch. Ia o te lofa lai whalongolongo mai nai kalai stete le ayo keriso. Ia le uso ia Coronito. Talo wha Coronito, alola soifua manuia. Talo wha tuisa mau, Corosetta to'o. O wa e ai i le tātou atunu nei, ia, o lo moli mai ia lo whaanga ma whaamrianga, ia ma le whaamalo fo, ia tuisa mau, Corosetta to'o, ia po le sunga fo ia whata, ia ma whaamalo mai, awa o le aso sana se ima vai atu nei, na tue whaata oto ai le whaatulanga ina, o le whano fau tua Samoa, le fo i whaafonga mai le ftelenga atanu po,
tanu poa po le ftelenga fo ia fiu po le fionga ia le malu au kuso ia o ia fo sa ave fo matei fono le si vai tau ia ai la lango au matu ia i tātou le ala o toi fatu langa mai le fono fo tua sambo le feeling of fo le na fatino nei le susa ia le o se e mai ai ia le tofinga o le te fono ai o le o sila le swing o le ngō le fono o le fono poto a Samoa au Kilani New Zealand Incorporated Society Trust avese le fono fo tu o lima sfulma le tasi tau sanga talu na yai le nai ngoa wa tofu fo ia New Zealand to mo fala putonga e o lava i Australia ta wa le fono fo tu ase tato wo ia le tape nanga fo mo le tai o fo mo le amatanga fo le wo ia nei avese lo le fono fo tu ai tu lo iai o le fono a Samoa poto au Kilani New Zealand Incorporated Society Trust ea e nai sila ngamia pe kau feo lolo ea la o se ea ile te fono ia lo ufa tau waa se e mai le tofa ile vai malai le ftelenga ia asiata a fale malu pio poliko e avea masui te fono ia after le tua ile ia vano le lei ua tatou maua e whai eise tau tua whale u ile atunu ua se e mai ua moe lua ai le sunga le whawhiangainga ia Reverend Tole Fua Larry Tupai le vea i le whailau tusi ia whapea fo i ma le sunga i le si fo i whai whiau sunga le pali tele lafu peo ia e lango le ngā luenga le whailau tusi o tātou tupe e tolua wa se e iai ia te maita ia tolua le fionga ia tui sa lenga Loli me sepa Channing ia whapea fo ia le fionga ia tusani ta wha i langi sua ia ona se e mai lea i le tātou fau e tolua whaapitoa i le fono o le awhionga a whamui nā sua tolu ma nave misiluki sua ia ma le fionga le suafa ia le malu mene ora o mai lea i a tātou soa komiti ma te tai o soa komiti po o komiti ia ngā lulue ia lea ua se e iai i le fionga i le totoli i tofilau Ted Stanley a pia fo i le ftelenga ia le unmuenga le tofa ia manoo lo fono to'o la vea ia ma le fionga i le matua ia le asi polota i vau se tima o le whaletua ia fata fio palangi ia o le tātou komiti le nā le ala ua loloma nei le aso sfulmal whao te sema o le tātou lotu whaafetai ma le lotu tālusia le nā ma o le whainga lotu muri fo le nā ma o le sauninga muri fo le nā o le neitau sanga ia tātou te whaamawai atu ai i le tausanga lua whelua sfulma le lima whaafeloa i le kilisimasi male whaafeloa i fo i le tausanga fo lua whelua sfulma le ono watu le whaapalo ia i lātou na ngā lulue mai le telo tausanga lima sfulma le tasi tausanga tanuai ina ua whaato a whaavai le tātou whono mai le awhiv se lau valu sfulu ma le whaa na umaloa na avese le tātou sitseni fo i lena tātou whinaua i nei ia se te mai le awhiv se lau valu sfulu ma le lua a mata ilo ina ona langa la ngā whina ngalo le tō tele o ta māma tutua whapeo fo i a le awhainga luenga tutofi le tua i e kalesia Samoa sa iai le nāwai tau e se sele mea New Zealand le ua whai ma o te tau fo i ona iai se i tūtino Samoa
ua tō tele Samoa ua ngā I mai I New Zealand. Wa le fio I mea na tauna o iai. A ua mai wha putu I lunga o Aukilani nei. Ia ma o nāla sa auto wa mai I lato. Ia ma ngā I mai I Aukilani. Ti ngā le loa. Le ai o ni ngā luenga I Aukilani. Ma le taunga tā o le soifuanga I Aukilani. Whapena fo I le taunga tā ma le suenga tā o whale I Aukilani. Ai le mawhaia. Ia. E o mai lawa. E no nofo ia I nei. Ma whanau e ia maulu luola ia I nei. Ala makua maali e lawa. Whamui nā milo tole foa tūlanga. Whatalo whātu watching you and cheering you on from the state of Wyoming. It's 8:45 p.m. Talo whai. Whatalo wha. Samoa umolo alalam papa au I nā li whamui nā milo. Whatalo whātu le ataua severe se yuli. I le mamalu o Samoa o loo iaifo I le nā stete silau Sheila. Graf papali talo whalawa. Pista watching you from Australia. Ia fo I le nei fo I fiafi. Ia me se fo I le mafuta mai. Ioane Simeti talo whalawa malole so I fo mria. Whamai ia le tala miskei. Elemene. Sa o mata na po le family service. O le atoa le na o le iwa sifurma le valu tau sangalo. O le soifua o le tātou tama. O le fionga ia fuimono Ferretti taala. Ia vaila le sa o lau mate. O te loa o lata le sa lau tau sanga lana sa ele te mi sa maoi ma le tofa ia pa o Pinati Williams. Ma siasi atu I sio lātou tama. Ia o le tau sanga na u matua ma. Ma eu fo I le lofa maleanga le lei o le tua I le soifua o le nei tama o le hatanu. O Timula, talo fali Timula. Le mai. O le tamaita o fe Sofia, ka ingo ka fife. Ia, ma lo whaftai le mafuta mai. Ona, o mai leo la u whamtalanga I le mata upu lea au le io o le teimi e fo I tā ia tātou talafou I vai whanua. Mō le teimi muli pe ona tā pena iai ele sui o le tātou Radio Samoa mai Sydney, Australia. Le whaletua ia Miriama po Mare alana toa. O le tō tele o tangata na wala au mai e te au. Kamai le ataua se e tango I fwai le polka lamele na le urunga li I fwai le mai Sydney, Australia la o tau fia nei o ma mai le fe I Samoa. Le whale o pi inga masatani mai nai Sydney, Australia fa fwai e le tama le nao saia. Ma lona to lua o mea maile. O sai a tonga tuki ma le whaletua ia mea maile tonga tuki. Whatu ea, mai se tangwa I fwa ia e te mata matai. E na fu whatal no malito ina e saua le whamtalanga o le tau whaleanga. Ia ma whapenau na le manuia ana tala masau noa ngai whai. O le mea la au te ofoi. Ai o upu ia na whaalongolongo ia I lea tangata. No tilo mamai mo, mamata mata lelei I fōlinga o fofonga o le toina. O le au wala wha tino ai ma wha leo na upu. Ai maiso lana sa whai malana pupula mai fō lea. O alofa le toina. O alofa le toina o na ua o mai tau wina ai. Ni suinga te tele wo o iai. O te loa mamao atu ai. Ua vai le toina. He's tired. He looks tired. You know, and he also looks very stressful. E atu lona loto lona mafufau. A siri atu, a whaatali atu se tali e mo I ini ai lava le toina ma tautala mo I ini mai. E le masani ai na whapena. Te o to ine whapena.
ai ua whai ma pupuni o na mata, ma selu I tuolo na ulu, ma mili o na mata pe eise mea fo ilele, o whaale tonu po ti ngāo na fofonga po se mea whapena. Ia na tau pula pula mai lea, na saula ia leo le whaamtalanga, ua matua ma mau ise lava ma le tali, o le fesidi la avantu, le fesidi fo I tau whaaleanga a le ungani, I le makari ye fo ilele, pinka miki o se a onga whateitai. Se kindergarten fo ja. Na mo ini ale le toina, and my deep and serious concern about the health of Tula Epa, it's like wo o ile meole peoni a unga fo le ma ile o tele na vave mo ai tangata matua. O si fo lava wo ele fato ata I fase full tau sanga te limas full tau sanga a wa mata mo ini ma tau mana tu natu polale si upu so o malisi upu I tonu al fai upu. Ya ele ngata fo le na. Ua da fai toi le upu. Fe fo iau, fe fo ia fo I mai lava I le upu aletas. So that's my deep and serious concern about Tula Epa's health. Te tau nā lolofa iei o tōu nā olo iei le vaenga whai. A lolofa le to ina whai iei le whautuanga le lei masa o tōu ngā ruenga le lei. O le nā ole a ova le mafia fio le mea le nā la o iei. A le whautuanga ma le lofa leo te whatua nei. Because what I've noticed, and that gives me a lot of concern, and seriously, the mental capacity and the cognitive decline that everybody can see now. Yeah, true. Tala sa'o le tala na. Yeah, e pe o a unga I o le ngase le wa matanei na o na tātele le tōtele o tangata mātutua. Dementia. Ngalo mea. E o ile ngase now le Parkinson's disease. These are all different parts of the mental illness. And it seems to be showing through. La tātou o tā ia tātou wharinga, ma tātou tala ia mai Australia, mai sia tunu o laulangi, e pei o na tāpena ina. E le wharitua, ia po Murray, ia po le mai taifo, ia Miriama, a lala toa, mai Sydney, Australia, hausi maia, le whafonga. Pamalo atu le nei asolua I se whapoponga o talafou. Mo atu mai Japani, o le pale mia fou o Japani o sana e Takaichi, wa ia whaeloa e fia whailoa I ma whaia se whonutanga, ma le taitai o Korea I mātu o Kim Jong-un. Whai mai o se tūlanga lea le I whaia lava e seisi taitai o Japani, mo le sirie le rua se whuru tausanga. Wai mai Takaichi le CNN, wa mai ona whaeloa atu ia Kim lo lato naunau tainga, ia whaia se whonutanga, sa whaia na whaamtalanga ia I le rally sa whaia tangata Japani, wa wala awai mo le toe fia whaafo iane, o le toa tere o tangata Japani na awe whaamarusia e Korea I mātū, I le tere o tausanga o tuanai. Hoi mai le tamaitai pāremia, e mana awe whaapasanga I ma le taitai leo Korea I mātū, ma whaia se whaalelenga. O le whaamtalanga Japani, pe amare to spulfitu tangata citizen o lona tunu, na awe whaamarusia e Korea I mātū, I le vaitau o le whaipselau fitu se fulu, a whaipselau walu se fulu, ma le isi to alima, na awe I le lua a ma le lua. Ai titi mai peta o lua sa fulu tangata o maririu le mafui e Afghanistan I le asona rafi, ai ono ta ua e ono whaopopo pea le numera a o whaatino ai pea I le so ngā ruenga la vea ai. Whai mai e whai tau se lau le au mānunua, o le mafui e lea na ripoti atu ana rafi, na a whia isa tasio a ai tele le tu I mātu o Afghanistan. O le whaamtalanga mai mtanga ruenga o soifua maloloi na le Taliban, o ta uai, e si rie le rima se lau tolu se fulu tangata mānunua, ai le tau mate whaopopo pea lea au whainga. O le mafu angata a tele o le mānunua o tangata, o le pā uane mai whale te tele,
ma lo motu sia neile e le tise i le atunu o atoa e o i le laumua o Kabul. Whai mai le BBC o Afghanistan e a awhia ngofia i mawhi e ona o le tūlanga o lo iai le atunu e i lunga tonu lava o se vaenga e whesota iai o ngā ele le Indian and Eurasian tectonic plates. Ua whaasa nei le Maldives, tangata talabou o le lātou tunu o i lātou na whananau le mai o le Samoa mua Januari lua whemare fitu mai le tango fia o le tapaa. Ma ua avea ai le atunu o le atunu mua le lalolangi ua whai ai se sa whaapea e au fia ai le atunu a toa ma le au ngā tupulanga. O le matanga luenga le soifua malaloina na whaia lea folfulanga ma tā ua ai ua soli tū la fono i lātou e au fia ai le tupulanga lea pe a whai e maua o wha o ngā whaatau mai pe whaatau atu fo i le tapaa i tu tonu le atunu. Ma mai o lea sa ua utangia ma wha maoni ai le nau ta inga o le atunu ia puipuia o na tangata talavou mai a fianga o le tapaa. O le sa e au fia umai so se tu ai ngā tapaa ma ua mana o mia i le au whaatau o loa ia siaki tausanga o le au whaatau. O le tausanga na te nei na wha mawina i fo i le Maldives e soli tū la fono le tangata na te au pane i le atunu whaatau ma umia sikaleti ma vapes tu salava po le ale matua o le soifua. O tu risi foi wa tā ua e anga i atu le atunu e te tau lava o nausta ia lea tū la fono. E to ofitu tangata lewa pu eina leo mai se solo te e na whaia i whafuana se no fuanga i sini o le solo te e whaia whaasanga i le Indo-Pacific International Maritime Expo le ana amata i le afo leono le tau ana leila i le Tambalong Park i Darling Harbour. Whaasanga i le leila ma le no fuanga o lo whaia i le wha moe i le ai o sini. Ta wana nai news pe amare lua se lau tangata na taunu watu i lea no fuanga i le afo le fitu i le tai ao, ma o le tō tele sa wha lea solo fu a Palestina ma wha ailo. O lo iei se vaenga tele o leo i lea no fuanga ma o ta ua na tau ma whainisi o le au solo te e sao i lalo le kāpaka o le no fuanga o lo whai aile fōnu tanga, ma o i lea na tapu e leo nisi o i la tau e peo na ta ua. Wai mai stasi au organisers o lea solo o la tau lo te e whide mu le whono tanga o lo whaia ma ua mai a wha mawina e malo au whaatasi le tō a tele o tangata ua whasi o tia i kāsa ma o le whono tanga la lea o lo soria ai tu la whono whaava malo e whaatatau i au penga. O lea whono tanga o lo ua amata wha ngā solo i le so a ngā i lea so ono o lo nawinga o le asfareile o le vai aso nei lava. O le whono tanga o lo o anga i tūranga tau wā upenga mo le puipuinga ma o le autu o le tausanga rei Strength at Sea, Security and Prosperity at Home. Tala murimuri mai tonga, le ua mai ona whaatino le tonga o se ri taalo mai tonga o Eli Katoa, le na awhia le taalonga taluaia le matema a tonga ma le Kiwis a New Zealand, ma o se whamtalanga lea mai rana kalapu i Australia. Ta ua ripote le Radio New Zealand na whaawawa na taalo katoa i le taalonga Eden Park e ui sa feto ai ulu ma se tasi o lana au a o whaia warm-ups o le taalonga. O ripoti la ua ta ua i ua whaasolo manuia le ri taalo ina ua mai ale tautonga sa whaatino ma o loo whailo le Radio New Zealand whaamtalanga me le whaia onga le au a tonga o Christian Wolf e whaapea sa whaatino e fō mai le au ngā yo inga umai pei o na mana o mia ma olona manatu e le eise tūlanga e popole ai i le whaatino ina o ngā yoinga ma fuafuanga sa whaia le au. Ta ua fo i le reitio whaapau malo le whailo ane o se whi au mai a katoa i le wharamai. Whaafatai ai tangata umana mo mori atua lo whaanga matalo sanga mo ia a o ia i tongo whitinga. O nisi pina ngalo whaaria i upenga ta whailangi ma le social media o whailo ai sa le te tau na whaata alo katoa o na oa a whianga na ia i le teimi o tore ringa a wai le tau mate o no sidi ato na onga ni a whianga i ai pe ana toe a whia i nisi pue i le teimi o le talonga. Ia o tala ia le video sa momo lau whaafonga mai le nei aso soifua. Families are forever. You know, peace to abuse. You know what I'm saying? So records. Se rosi sila mai tele kwa, ta ba de
Is it the love unconditional, or is it the alcohol that drives a man through these circumstances? But it's the man that's the head of the table that leads the family work hard to put food on the table. You must realize the young one's eyes is like a camera that records good and bad in its mind. They say you reap what you sow, so what's the use when they grow to be the source of abuse to this world?
se limoi votu. Amo. Fafanga e tupu mai pea ia sa uma le fia fatasi le fia vai ia o esuma lo usei la urosai e sili le manomi la tifa imoana la utaimane watasi lava sa o sa ili o sa vai ma tutuila a ua le ai se o sa matala o te tauina talua i lo una tai i la upenina o folina e tu mai pea i o uma Fafanga e tupu mai pea ia sa uma le fia fatasi le fia vai ia o suma lo usei la urosai e sili le manomi la tifa imoana la utaimane watasi lava ta ua upu awe tanusu nei moa molulu le mafutanga nei ave fasele mutu e mana tua i Solomona na paui le alofa le fia fatasi ma oe le pele i aso uma Fafanga e tupu mai pea ia sa uma le fia fatasi le fia vai ia o esuma lo usei Ia le nā whawhiwhianga sui whiwhiloi o le mānawa o ngā luenga. Ia me se fo i le ngā Gagaifo Faiva o Samoa i le nei fo i a solua i New Zealand nei le a sofa o November lua whenua sifulmane lima i na ua se fulu maleiva minute o le ua te ai nei i le tu lai lima. Te le lopo o le po ua tale fia a lea lea so le tu langi i tawha e fia o le langi o le o atu i le o nanga ma le tautua le si ufonga o Samoa. Ia e malo le ngā lue o le ua se e mai le sa o le tamai tai o ati mai le tātou whale ta vale le Henderson Cars. Ia manatua o le ua pia ua lua e vai aso karunga le malanga ati a tātou te le i loa le lei. Ia le vesiri ua tau mai i whanua male saunga le mu ia male anga le lei o le atua o toi te tai mai e lo soifua talofa ati malo le soifua manuia malo fo i le langa malanga manuia. Malo se posa via ia langi mafia to e lo fapiona fafoina le sapo kalami le nei tula le aso. Ia le so la mafai unga luenga le aso io vai pela lo fole tua. Ia malo se fo le wata se fatasi ia ta tutuang ia fo i nai alavilavi fo i fale a ina sa awai e tuai. Talo fai. Talo fatau i nai bitelo sapo kalami utua nai. Ia, malo. O vai atu pe o so waso fa apitoa na fai pe na fai e ani swafa matai te tele o lo to ai na lo fionga le mai tai ai tele longa mai se tau sa ili se tonga le lei te malanga ma o ia ai wa e alu suru ai le longa mai ya malo malanga manvia na mai le tatu o tudu i Samoa ia o sato atu la vai tahi o pau lava le meo o le vela o le vela ia ai o lo tu mau pele au le le Samoa tai mana o le umi le alu nei
E tasi lava le vai aso ma le maso e tolu le sa o malanga atu ai. Sa o malanga atu o te e saposia unis fo sa whapeona sa wa le pageant fo ilea tutuila. All right, yes. E le pageant na tutuila fo ilea le moso oi pageant, a le mis moso oi. Ia le la sa wa na ia se tasi fo yo unis. Ia le sa awa e toa e support. Malo. Ono winga langa ela ko ele le motu o fafifianga Ia sa o le lei. Sa alua. Al sa o lava I Amerika Samoa. Ia o le tele lava le taimile sa whapeona Spain mo ai ngai I Savai. Ia malo. Pe siri whaftai o lo watau nuku mai malmanuia. O mou foi le avanoa. Ia e whailoa I atuai. I si o tau ainga maasi ia nai matua. Ia, o le watau nuku mai I le tūla lata I le manawa o ngā luenga o le so. Lea se tala mai I le so, mana I tangata fo I sa awhia, ia le tātou ofisa o le whale tāwale o le Henderson Cars, sa autou whiutangai. Ia, whastai le whatawea mai whawhitili, ia se reporte atu I le tātou whale tāwale le nei aso, ia, o le pisi māsani lava le Henderson Cars, ia, Tele lava le malo la tunu le safa pe ona ngā solo mai ma ngā I mai le tato ofisa nei. Ie apalaini ala to tāwale. Ie le ngā sai leo nisi le sa whai ala to sign up. Ia ma na isi ko tato ainga le wha pe ona piki ala to tāwale. Ua umona saini ia ala to konkarase fo I le weekend. Ia o le pisi mātani lava o to tele lava o ne tato ainga le vava aia to le malo ma li se I Samoa. Ia so na to ainga na le fa peona to tele o fa manueina ia nisi fo ia lo fa peona ona fa tali ia tali mai fo ia finance ia la to application ia o niso na ia to official lo fa peona fa umaina le launchina o to le tele application sa fa peona to ina mai lungo le to telefoni ia malunga to Facebook. Ia, malo, whaftai, tā watele ia le toi fo I mai e whaawawina, ia le au nanga, ma le tautua fo I nai o tātou tangata. Ia I la o misia o e le pūlenga, ma le au whingaruenga. Ia sa ole lei, te o le tasi vai aso pe o sausanga le sa o walu o I le misia o a. Talo whai, ia le me sili nau a tau mai manmanuia. Tāle I tūlai ono, tāpunia fo I tātou I le fia finei, ia ai alo atu, ia le atunu e whaonga, le tātou Facebook page, ma whesota inga I lunga le upenga ta whailangi. Ia, ala le sa vea, ia le tātou tai māsani lava le sapune I tātou ofisa le tūlai ono, ia le tōi nai minute, ia o le sapune leo le tātou ofisa, ia ai o lo whaawau pe le au nanga le Henderson Cars, ia I lunga le tātou telefoni, e whaapea le taso Facebook page, ia se ia pā ia nā nei le tūla suma I kasi. Ia awa lava le skole o la lava teimi nā nei e awa noa ai. Me mana wa ionga le wenga. Ia I te wala au mai lava, e tali e tu lava la wala au mai. Ia whapea nā lunga o tato Facebook page. Ia te emaili mai lava lunga le tato messenger. Ia e tali e tu lava. Ia whato a malo lo lava. Ia si wa inga le e o tō fie whainga luenga nāne, ia pai, ia spuma tasi. Ia, mahalo. Ia, whaau waupea, ia le tūlanga o le polkalambe fo elea, ai whaatanga ina saulu tangata full time, so soani I le application o le tangata o lae, ola le benefiti, whaina mera nā. Ia whataita lea wa I tā o tūlanga le isu tā o tele, ia e whamanato atu pele malo na tunu I tūlanga lea, o le tangata full time, o le tangata benefiti, whapea ia le tamama tina matua le o tala le pensiona. Ia mana o mia lava tangata full time, e se tā o tangata lea, e sa o support o application, e join le lua application ma tangata le full time. Ia ona mawhai loa lea ona apalai le tāwale. Ia ele mawhai ona apalai nos benefiti. Ele mawhai ia oa ia inga lava o au mai e finance. E o whaatasi le tāta benefiti. Ia ma le tāta full time. Ia o le pay meni ia ma le tāta alu tāwale. Ia e ali lava le ia oele benefiti. Ia pau lava le meo o se tāta full time. Yo tātai nai tau soani lau application.
Ia, malo whaftai, odo le tātai mi tāte toi tala no fo i tai au e o e le astona, i o whaisia ka mio. Ia, ai mai le. Ia, i whao mai ina sa ko kalami wha mo mosa vea i wha iloa le mamalo le tunu o le mato whalawi lofo i leo le mato tike le alu e Samoa. Ia. O le return, o le alu mai toi fo i mai. Ia leo ua tatala, le ua tatala le tato papitoa lea. Ia mo tangata lava mo o lo whapeona nga i mai apalai ta avale. O le taimi lava e apalai e ta avale ma manuia lo application. Ia o taimi lava nai tu o wina atu e lo lima le ticket. Le ticket lea i te alu e Samoa me toi fo i mai. E le o se sei po se draw fo i lea, e se e le ngolu tata. Le ai te so le mato whalawi loa le, e anga wa a uma i a tata umolo whapeo na nga i me apalai ia sa vale. So tata umana e o mai apalai ta vale i saimi lava lea. E taile approve ai wa whamanu e ina l'application. E taimi fo inai au watu ai le tata lea. Le ticket, le alu sa mo me toi fo mai. Ai a fai ai le mana o le tangata i le ticket. Ia e mawhai na whale le utupe ma so le ticket le. Te a fai ai le mana o ai i le customer. Ia le maki whala wilo le nao lo whapea o le whaali tene le. Se ia pa ia Januari le aso wha. Mo le malo le tungo lo whapea na fia mana umisi soani le apalai ta vale de wo me spefia ia o lo wa no la val nei pite fiali sa mo ia sia so ai no ia so mai e fa ta lu ta vale io na mau fuai de lo tike le ai fa lo ma fa lo tini ia ma lo fa te le lava ata te le fa ba vai ia o bai sa telefoni le fa na fa ala wi lo fo il tato tulu ia whakala savea, ia o ai lava lo whimana o Yesu soani nei taimi, ia bili mai ia o le numera oval selau, fitutastasi, ia pe testu sa o mai hoi i le mato address, o le tasi iwa wha Kevin just drive i papa toi toi, ia po o lunga fo le mato Facebook page, ia na e alu le hindi sing card, muro wha alo lava, paktai lava savea mo langa noa, ia, fe loa i la so ta au manuia le toi fo ia tu i ainga ai fa sui fu mai o bol te nei ia fa sui ko sa dia la fa ki manuia la fiasi ia fa sui fu ia te mai ta yo ati mai tato falta vale le Henderson Cars te mau le tua tu si se la wi vas fu mal fa Cavendish Drive ale ole na mana au le telefoni le se togi oval se lau fitu tasi o leo o los fulmal iwa minute menai se kone na afa tonu lo lea o le itu lai lima mo le silafia i le atunu o le tau le itu lai ono i le fia finei o lo tamu fai e tu sa o atu a tātou fasalango i le mauta o Samoa po le fale o Samoa i le taulanga fatau i mangele o na o lo iai le fa moe moe o le so o le amafai o na whaafongafonga ai le atunu o le atu mai sao e le au whaingaluenga le Radio Samoa. Mai i le Maunta Samoa. Ia se fontanga o lo o iai le tātou o li I Palemia le fionga i le lauri le Mali atoa. The Right Honourable Prime Minister of Samoa. Honourable lauri le Mali atoa polo te vau Fosse Schmidt. Whapea foi i le fionga i le konsula o le malo tuto tasi o Samoa i le Maunta o Samoa lava. Le fionga ia Whemata His Excellency ia Whemata whapo ia palusa lue whapo le lua po le fionga ia le malu po le fionga e tofi lau le malu po a Whemata ia whatasi ai ma le fionga le tama le taua ana anai after anai stasi fo I sa vema whaipula le national I tutonu o le mautawhana ma le palemene o New Zealand le tele o tusanga ua tuanai whatasi ai ba I la tau o le au supporters ba e lango lango e le whamoe lea o le petition ia po le talo sanga ma le whinaunga Samoa ma nisi o le Pasifika a o le io o le teimi e tāpunia ai ia whinaunga nei ma saini ngā lima e whaari e tua I le Palemene o New Zealand o tātou o loo la lango I le mata upu o lo whina wina nei o le au maia o le avanoa
tātou te malanga fua mai ai le ini visa. Whātua stampa le malewa lele i Bangele. Pe a e taunu mai i New Zealand nei. Tolu masina le free visa na. Ia tele le ngau sao ni mau mea. Ai a sao le awala e whaatino ai. Ia e mawhai o na whaatino. E a wala lea i wheso ta inga matala nuanga i le vā o te tai o ma lo e lua New Zealand ma Samoa. A leo o sao no foi Winston Peters. A lea whatali tali. Io. O leo na watu ia te utole le lua sfuma le wha masina. E whai ele mea ta o le multi-visa. Multi-visa. Multi-entry visa. Ia, ala whawhela na watu le tolu masina o le free visa. A o lea taute le otaliaina le lua tausanga e whai ai le multi-purpose visa le na. Ia si tātou nofu pēo ma whātele tali. I nei whinaunga o lea whai. A o leo o se mai i le maunta nei, ma le tātou potu whasalau to i ai foi le laulau nei ina ua hawhea i tātou le sunga atu i sa mau. Whata mau lolo, Wellington e Malifa, se li i tustala o se li i whasalau foi, ia ma o se li o loa masalio na ia tuu whatasia a publisher, tuu whatasia ia le tūlanga o tustusinga, o whaamaumaunga, o ata atoa matala e winga, i lea maenga tā ua o le tala whasolopito Samoa po o ni tālonga po pisinisi po ala wa aipei e na naulo nā lofa i le tūlanga o le tala anga ma le tala whasolopito o tālonga i le ngata lakapi, lo liki, o fusuanga ma mea whapena. Ia ma le sa ilinga lava fusosoani tūlanga sponsors e fusosoani ai i le whaatinoina o ia ngā ruenga whaalawi loa i lo tātou. No, ia, ma le nganga whaalalo, manatu o le ale, tā ea upa ia mau mamalu, lau sunga tui sa mau wa e tau ave uma, suafa e lua i le teimi e tasi, ua whailasi ma mawhatele. Le sunga whata, sunga maulolo, Wellington e Malifa, tā lolo upa ia. Aia fio mai ma, tala mai au, su mai a tui sa mau. Ia, e mai se foi o le ava noa mo tā ua i le tā fisotai. Ia, ma tā tala e le fau i le whaafonga le atunu. Ai me se fo i le tā mawhatanga. Wha le uso tulou. I le tele o tau sanga ua tuanai. E o mai i le teibile nei. O loo whaatino pea lea tau tua mō le tātou anu. Su mai o matala mai au tui sa mau. Tanoa mātango fie o pe mota. I lau fionga le ataua. In tal to fauli ma su sa su foi to a foi le fio soli ma te pau tenane foi fio alo mali to la tai foi to luo tu la fale no fa fale o polo ya tenane le fale manono ma inga le tai fale uma tu ngiangi ya fenta foi langa ya no yai pola la vale o tō whinga mo, pa ia whātau tō lau whionga. E o lona e tau tua mo Samoa ma ona tangata anu, ai tau malele atu. Whio le whaalwhao le aing sao malau ma. O ena, le matua na e mo i malai. Tō whinga lau tō whala vea, la ti pōniu ma le whasau, tō o whinau. Ia ai tele isi o tū tau langi, o te popo e nei te ua le a ua usau whamatalanga. Ia o na a whaina leo le. Whaafonga le atunu e misfoia i o tūtaulangi o lo whaafonga Samoa ma lana tāpo inga whaatalo whatu ngā ngai tūmu li whaalolo Samoa le atunu pele le nganga ili nei foi tu la fiafi o le āmatanga o le nei foi masina fultasi o le nei tusanga ea e whaatalo whatu ai pa ia maulunga le tātu atunu mai se lewa le au whainga ruang pa ia le tua o lo lātou talo whauto ma whaanono manua ua Samoa ma lana tala lelei ina ia whātu mawina pēr ia anganga o tātou tangata ili whāwai le tuosi o tātou tunu whelavo e eitau malele ma e whio mai aiso o se vai pano le lalolangi ia me se fwoi tūpu ma tamali ia o nā i o tātou tamā ma tina o lo tāpta poai ma tu ili muli panga ua ia Faiva lo filima o Samoa man tama whanau so se vai ngole lalolangi ma losi o le nu ia te nane fwoi ia tupu matamali o faltua matausi ya o
pa ia maulunga i alo ma whanau, ia mes foia o tātou ainga, ai tau malele atu le nei atu nuu, e whatalo whātu i le nganga i tumu li whalo alo, malo le tau atai, malo fo i malanga manui, le nei vai tau le soifuanga lau fionga le ataua. Ia, malo tanoa, pa ulu sunga tui sa mau. Ia, malo fo i le malanga manui, i lau lato i le tai, ma le lato i le ea, ma le lato i ala. Whawhetai le atua i le watu nei, po le wha lima vai aso o tōna iatu, a le fo ua e toe fia mai, ma su mai, ia, o le tulanga le nā, au te fia e whaafeloa i a te oe, ma o wholofa foi, ia, ma tali i so se teimi e te fia mai ai, a wā fo i, tate o mai aleanga le atunu ma se ia watu po le a se mea, se saumolia a o se oso foi, ia a wā foi o tiu te mau Faiva alo filima, o mai li, lau sunga tui sa mau? Manuia whawhetai, we saunoa le tūlanga o le lavano, ia moni au, o le tūlanga o le amana ia, wā whenei se Finangalo lau fionga, ia mes foi le pulenga ma le ala leo nei lo o whawhongfonga ele atunu wala mana ia. Mwhai eo na mawal nei whatasinga manuia le e si o tātou tunu. Ele o ia ua toe te liu Samoa e toe whauau ia le ngata i ngā luenga ia le tautua nu o i kāle sia ia ma pisi nisi. Ia, po anisi taimi e toe whatatoe le atua le soifua ma le ola. Ia e au ngā i mo si o tātou tunu ia. O le aolo o solonga manuia, o le ae i le tau whailoina o sila fia uma le tātou tunu, i le nei wā i tau o le lalolangi, ia e maisa ia le tua i le foia lau o fionga e, o maua e lau sao i le tunu, ia e maisa foi lau uso tu stala ma le uso ma ta mai tai whaasala lau o le tātou wala leo, ia o le tūlanga masani o lo whanga solo fuafuanga ese malawa, ia maisa foi le tāpo inga le tātou tunu o sa ili tong fiti fo ile fionga ile lauli ile mali toa ya Foshi Schmidt ile sa ili nga tong fiti ya o lo tap te po il tatu tunu ile pose lilo mai at fo ile fontanga al palmene molta imbo ya upasial tale le tupe ya o stasio vaanga ta o lo on fatel talia tanga luenga ese al tatu malo il fatinonga ngā luenga. Ia leo tali le tua o pasiel tala le tupe lo whanga sol foia. Nisi o fuafuanga ese le ngata i company ma pisi nisi tu ma oti. Ia o le to telefoi o le tātou tunu tupu matamali o awhio atu matalatu a au e whaatino a lato fuafuanga ese mai lava i tūlanga i whaalave ia o sa whai o whai poiponga. Ia mais foi le auto vai tai o le whamasinonga i whanua masuafa ma vaenga ese. Ia o lo manuia si o tātou tunu. Ia mais foi le anga iatu le whai ungol nitu sanga. Ia o lo whanga solo foi ia. Ile o pose lilo. Ia o lo whanga solo foi nisi foi o mata upu tau le palota o mawai atu nei talu sia ia. Ia vivesi. Ia toe tu mai tua ia vaenga e whaau au whainga malo mo lisi lima tausanga le a tau a vāne lau saunong. Malo whaftai lau sunga tui sa mawai. O lau sunga lea te iai ia malafu e te mata ma mai mo ma whiriu wa i fo i malau liliu la ngona ma mawhauwhaunga i tala e whaalongo iai ma me wa ai iai. E tu sa i fo i ia ma me o whinaunga o whainga palonta sa iai. Ia le lau whaasolo nei whaamsinonga o petitions. Ai, i lau mai tau i lau sunga tui sa mau. I le mata upu lama le nei o le toi ave i tua o se tangi a ua uma le taimi a o le afo i se malianga a wa e pe e fōringa mai ai. Le malu si anga le o i lima nei o li imi whaipule o le i tū tangi ma le i tū o le te ma tangi whaato ai whaasanga i o. E whaafeto ai e le tangi lea na uruai au mai. O la so tali tununga e wale po e fōringa mai o tō tā mai whaamsinonga ma le i tū o whaamsinonga. I le tēno le teimi aruai, ma le ngau sā. Ai le ousta ia le teimi sā tau ena ave i tua a o a mafua anga wale o fasiringia. O mai la. Ioi, o mai sā o whaamtalanga i luma i. Pe mafua i se a. Ai mana tua la. O le whaamsinonga mawalunga le mele iai.
ele masadi ona fai ini me fa pena se vanga na e aveni talo sanga o e fa tino ele mediation i oi i le fa msinonga fa lua mswafa sa no ia i lo ma lama ma lau to fa wa masadi experiment i to nga me fa pe le tunu maftai le saunonga manino ai le ele watu se fa so pu fo i le tulanga lea ia e te tala malengang falo alo le atoa ia o gai ele ai ma se tamali ia o se tama o se tina ia o se matai ia ele ngata fo le o se tangata palota e lo tatu o tunu pele pe e no foi Samoa pe alala i Australia po New Zealand po Amerika ai tau malele atu e na te le si le fia nei vaenga uma o se o ngā sami e le fou i le whaafonga al tātu tunu o le tūlanga lava lea mai na ua mai atu ia nai i le pale mia na iai o pale mia mua le tātu tunu i le whionga ia mataafa fia me muli nu le lua ia whaasolo mai ai na olo le tūlanga fo i le ua whai vaenga wha upu whai ia lan tau wha to tos lai titi tua le whamtalanga sa vea ia pe eiso nao ngā fo i le na amata lo na whaatino whai ngā vaenga wha upu whai oi nā lola na amata mai ai ia masa so mai ai ma le tūlanga fo i le ua vale fo ngā ele o le vao se fo ngā vai se i tū le lei a ua whai tū to tonu le pale mene mai le tūlanga na iai na ua tūto tasi si o tātu tunu mai le ono tasi ono lua ia amata loi vaenga ia o tātou loa i loa ia ua solo mai lai te tonu i le whainga vaenga wha upu whai e taipei au tunu e New Zealand mai si e tunu lea la na amata ai ia na whai fo i le tātou te mantu fo i sa whai fo i le vaenga fo i le pesite le na whai ia mo le palo taina o tangata talavou mtulanga wha pena wawa le fo i vai tau te mana tua po le vai tau le fix fulu po le valus fulu ua malosi mai ale u leo fo i le malisi ufonga ina ia palota ia universal suffrage universal suffrage le ngata la le palota o tangata uma ia ua luas fulu tasi tau sanga ia o le palota fo i ma le whaatawa ina o tina mata mai tai tasi o vaenga te tele na iai ia lea la na amata mai ai o no olo i tūlanga lea ia a tonu e manatua ma so solo mai ai loa i le vai tau o le solo te te le pisa a le tasiva val tasi tu so le tasi leo lo swinga tele fo i lea na matua mai o io ia le langona ina o leo tangata le vaane al whaafonga Samoa le u leo e le ngata i tangata whainga aluenga le malo au tangata lau tele o tātou ainga o uso tua whaafini o tau ainga matulanga e o oa i matai malatou i lau la vai e il temil nei ona o le malosi tele o le tūlanga fo i le whaapol kiki ia po mo meo o tala noanga fo i le e ele manatu e muli ane le se vaenga sa o matonu ma le lei ai mua le tūlanga fonga le o le feitangai ia male fe tawai vaane alfa fonga Samoa pela le wa mataia ina ua umal nei sata manatu ina ua tulai mai le ia il vaenga fa fai le fa tu le tu Samoa tasi ia tasi fo ile ia lato aleanga ile tulai mai le sa fa pito ave fa alo ia mai atu le nasa to fa pia to e tulai mai male tulanga le we nei le vaenga fa fai le fa tu le tu Samoa tasi o mau lunga atu le numera sa ta fa bela o si o vai nga le va nel fa fonga sa ta fa be ai lunga atu ye ni molianga ia e o le fa masinonga ona o le tulanga sai mo le fa tino el fa tautonga le fa le i va nel fa fonga sa mo pe luos fulu lima ele fa sa o mai o le tau pe lu fa lu fulu lima ina o tu lai mai la fa nga balo tel nei va vai tu ai ele ai la o matua landslide apo o li lifa lava le numero tele o Samoa il vaenga fa tu le tu Samoa tas wa vela no lana lango wa vela fa tu tuanga wa vela na palota mtu langa fa pea o mane tolu ia len pa mo la tolu tas ile il temil dei sa ta manat ite ele to yaini ia maltu langa fo ile mausau noanga matu langa fa bena au te langona ia ui o le tu langa ile langona o le ese o langona ia ele o pose lilo la ufionga ina o toe faul fale mai nei mautangi na o mai ale
whaatautonga. Ia o whamatalanga whea e lei se anga waa ia lea whainga vaenga, e lea whainga vaenga whaupwhai, e leini e tangata Samoa e ata mamai, e la tau te lea sila fia whaatino se whaatinonga o se taita inga o se whainga malo ua anga ia tu se lautau sanga talo na tuto tasi. Ia ia i la tau le poto mauti noa fo ile i tūlanga i le vai fafo. Ia maisi malo, maisi atu nua. Pe o vaenga iau te iloa. Na wha osofia i fwele to tele ia. Ma le tūlai mai a le vaenga wha upwhai e puipuia ia tau tangata. E manatu la tau, o lo ia i la tau ele tomai mai. Ele ngata il tomai. A le lango Samoa. Le la pe o lo la sio vai wenga. O le vave o le ita, ia ma le vave o le manatu le ai. O le ana maua tala sa whaonga tupe. Sa mamoli i whea, sa o le vaenga piki mai tu tonu ai, ngai whaile palota wa vaenga umai a lefa pe whasa. E o ai aso na whaile palota sa whaatino ale, i le whainga o le tu inatu o se leni ma tupe a. Ea, se whaile au tala le i le mato fwe la alfanga. Sauru. O le aso lulu le na whaile palota mua. Palota mua le mo i la to fwe le ato le malo siltino, disabilities, le aso lulu le na, o lai whai le palota i uta le hola le whakasa le mātou nuu ia whenga. A o lai sua le awala i tai o le anga i tai le mātou pito nuu. Ia se sila la iei. I etu e ngā, le whapela o tau atua whapeo sisi tūlanga. O le tūlanga o le loloto, o le whaatinonga o le polokiki, o le mwhaianta au fi le uo o le aso e whai le pālota, vale le aso e tasi whai le pālota filifilinga sa loto le tunu. A le ai whaatino ai nei ngā luenga, e le te tauna toi whaia. Pe o vaenga ia o te manatua uia le a taua me le whaafonga le tātua tunu. Vave le ita, ma a matalona sila ele ua mafia fia le tūlanga fonga le feitanga e whaapolkiki. Le ala iai le tūlanga le ua matua le mwhanta awhi pawal tūlanga iai tuwaina umal whaatautonga se ili liu atu e a ngailo i taimuli nu. E peo ina le la ua sisila e ngalena e taua. E le la ua amatan to e whaamatu mai tua. Ua withdraw mai le teleo isi whaamasinonga. Ea, o le fsili le ua e fsili ai. Ia e tali asa amo. La le mafuanga o la le me uto e mai tua. Aisea, ma la ufa mai le whaamasinonga maulunga le whaamasin sili ma lo ia matalanga le Supreme Court. Le ai, o mai lo ia i tu umanei o le tangata tangi ma le tangata o lai tula i mai. O mai e tau mai, o la le mafuanga ua toi ave i tua. E ese mai la ma le whaamasinonga whanua ma suafa. Whaamasinonga whanua ma suafa peo na e sao noa. E whaile tātou soa lau pulenga, e mai la whanau fwe, whaile mediation. Pe o atu whe ei tono le whamasino. E mai a lava ua o ngatasi le futia ma le umele, pe toi foi tua tu e mai foi. A lunga la le whaamasinonga maulunga. Ia, e pui el tu la fono. Lena e sao no iai. Tu la fono la lea. La ufsili mai. La alme ua lain taufi. O mai la lo ia. Mai ni la tu submissions. Lena e sao no ai. La alme mafuanga. E iei ni whenga wha ala tua na whaatino i tua. E iei ni tupe na afia. O aina a matanga le toi wha alelenga. Na whaise talanoanga i tono le nuku male ala alfanga. Ma tūlanga whapea. Na afio le sui lea i le maota o lisi sui e whaise la tala mwha. Peo tu langal na le wai loi nei ya le o to fo ya ele to telefone ni petition so to le so netu le malo fa tai o le fa fonga le tu umbo le silfia fo ya ele fo nei me ele telo to sanga o mata tuina o ngalu fo ele ngata le newspaper le Samoa Observer. O mai le fionga le ngato i tele ia po le sunga fo ia sano ia e mase fo le tau solo ia le fionga ia le ulua i li ima lo to fo i va no fo ai i Samoa i le ngaluenga nei fa tu stala male tatu original owners and writers of Samoa Observer newspaper. Faftai tau tala lava malengang fa lolo o le sili le sao fo i nei ainga le fionga ile ia sa vele fionga le lal tama ia stas foi ona
Fae ia le matupal o le suafa foi le nei ai ngena o mai a fuafuanga le ngato i tele tu tala ma le ngang whaloalo lo whaafonga Samoa le tunu tofi a o ua le o toe maua sa vano e toe tu sei foi le uso le fionga le laltam fionga ia sa vea ua le o toe faintus tu singa ma tulanga fa pena pe o le tulanga na masa nei night silfia a vea ma whaatonu sinia po whaatonu sili o le newspaper le tulanga pe ona ia wa fia fo inisi fo o ngase o le tino pa le mafau le temil nei ia a o le sunga le lo ia pe ona e faafsilingia ia le lo eli ia o lo manuia faaftai lo ngalua tu ma oti fo ia isia na ia fo mata fa yoi e le tulanga fo ile ele tutau tulang fondo famasinonga le tulanga fa lo ia tulanga fa pe alo so longa manuia e Whapea le alfionga le tamai te pule muli anga tele. Ia, mo le, ia wa whaamai ma ia ma ngase le fionga ile tustela sinia ia sa bea. Ia, o le fionga a muli anga tele, Chain Ash Malifa. Ia manai o nalo ma leo whainga luenga o lo whaatinoa nei le tulanga fo ile whaauau o le ngā luenga le newspaper le la anga ia tupo la tase limas fulta usanga. O lana tu whaatasinga ia malana pulenga ma le vainga ia o iei nei i le tulanga fo ile mo le whaawawini o le newspaper ia ile pose lili. Mai ia le sifulu mo tupu newspaper mai le tasiiva vol sifulu ia toi to tasi nei le newspaper o lo toe a lo o solonga manuia ia o le faltua ia muliang ia o lo tu nei matangiolo tu le foe ia le puleina ma le whaatinonga o le tulanga i le tātou newspaper i tātou tunu. Alo, whaftak. E na o se vaenga lava tonu au te iloa e le a whaina a whai e te mara o te visiri atuai a le tulanga sa o lava la tō i e la o mai tau. I le te leo le suinga o iai le tātou newspaper ma tala fo e lo li potia ai mai se fo le se eso la fa ngal wenga lo o ia nei wa le o mai tau ina nei o se li i mai fiti o lo ua vemba fa tonu sili ia po o le va inga fo o le editorial mal tulanga fa pena o ia pe o le balusi anga lo so tanga i lau va ai ia pe te fa longo fo ia i la to o lo fai ina nisi fo i o tala tu sia ma tala lo li potia i tono le tatou newspaper faftai o le taua i o lau saunonga. Ia e manat fo ia ele alo lava le ato la le o sa no e o ili tau fa lalo mai la o fionga o langa o ta o tu stala ta o tanga te fa sala la o le tu langa ile lato ngaluenga ia o yesuinga ia ona o te tautala malengang fa lo sa o ia ile amatanga mai o le titi va nel fa fa le tunu ia ma le fionga ia sa vea. Ia, ua le o to e tutusa le tūlanga fo i lea o tala e mawhai o na sa ili mai ina ia tūsia ma whaamawina i lo minga i le aso ma le aso. O le winga o le whaamtalanga. Ua o te lei lope whaapewhea o na whaatūlanga e peo na e sao noa o le tustala intia o lo whaatino ina nei le ngā luenga e pei o le na o lau fionga le ia taua po lau fionga sa vea fa fonga le tunu o lo ofisili mali ofisili le ia te po fe lava le vai panoa te fe lo e ofisili ale tu lang va pena la tu lang we o la fa mafuanga o fa pe ai le coverage tu lang va pena ai mo lau fa fonga le tunu o te le swinga ona ua le tulanga sa ai ele me fai ona tu sia esa vea se fa matalanga ai le matua mai o io le lei tu umo se tala. Maria lava. Ele mafai. A fa pe o umana sa ili mai oe po la so fina ngalo i se mea o ta uai oe le fionga sa vea il taimi o malosi lona tino mal mafau a tu stala ele ngata el na toi sa ili mai foi le o a fa pe o ta ua le ta te le iai se vaenga o lo ta fe ese ai e umana sa ili atu oe na toi sa ili mai le wao. A sa ili mai la au e fiwe tau sa ili mai au e le maua tu langa fa bena e le tu sia se tala. Niwe. Se i vanga na lava nai te silfia. Ua maua atu sa utala.
O mawatu sa ufa manga ia ile ta esenga le tulang fa pena po ani po ni business po ni ani vaenga o le ta te fese ai ia po ta u ai fo i o e mau tulang fa pena fa to atu sil tala o le tulanga na taimi o ia le uso ta uso fo ile le fionga le laltam ele me fa na so polo tu si se tala ai le matua mai o i o le lei pe tali mai le tangata fa pe le utala no atu nei la u fionga le atau a fa pe mai la usa noanga ia sa ver ia elisa utala fa ya no comment ia o le tala na tusi o le no comment na u pa le tau le u uma na fa faciliatu o le ia le vaenga le tau ai o le ava no le e te sa no mo ia fa mama o e pa le usua fa tulang va pena pe foi la ia a fa pe atu lo lau fionga tu stala e le sa utali el na vaenga le sa utali o te le fia tali e tu foi ya o le tala na tusi pa wal na tala tusi a le tulanga le wa sa no ia e le ma fai foi le vai tau o malosi ma tusi le fionga le li pule ona li lifa se tala e lango e se vaenga fa upfai madilo ele ai e faila na ngā luenga o le tustala. E tusi le tala I vaenga uma e le ma whaiona tua I aistasi. Uma fwoi tusi le tala e lisi vaenga, o la fwoi sisi vaenga u oso mai a fiai sisi vaenga whau whai, e tusi fwoi le tala I nā. A e le, o le fisili leo mai a te o le te leo taimi, talu neina uto e te liwa atu I Samoa. O le a le tūlanga u whapea I le newspaper. O le a le tūlanga u alai onda peye e vai tu tasi peye e se langona foi le peye e o so fai lava le tula I mai le fainga malo le fast moni fatu tu le tu sa mo tasi e le alo le atol la o le fam officially tu mai e o la le mafuanga e o tali fainga fia o te le o to ya fiai o te le o to nga lue ai e ua ngase foi le uso o lo ia lava le pulenga lo ia le pulenga le publisher ia ma le tu stala sinia pol tu stala maulungo lo ia o la tuna o lo fatinonga tu singam tu langa fa pena e le po fo se lilo na umbi fo ya le tu langa fo le ata wa mas fo le fa fonga ta tu tunu e le o talia I le vai ten fo o malo si mai fo il fa nga malo le vanga fa e pui ya ta utanga tali sa pipi sa tele ai na le talia ina ni si mo le ni sui tu stala mai le observa yanga ya tu ya la tu whailoanga ma lato whasalalaunga po lato press conferences ma tūlanga whapena. Ia po la lava le mafuanga na o le tai ale malo na te sila fiel tūlanga le na. Tūlanga fo lea o na te sila fiel tu stala. O le tatu ngā luenga wha tu stala whaasal o le tusi o tala lana whaalongo iai o whai. Aile o le nofo ma sui tala na whaalongo o whai. Fabrications ma tūlanga whapena. And speculation. O speculations. O le tusi le tala lana pa uma ia il fofonga o le taitai o le malo. Ai le o le, a mai o le tala, na sau le o le tustala, sau whaali liu ma tusi ai lona ia ma fau mea la, ia sau noanga, ma tala noanga, ma whaasoa a se whainga malo. Malo whaftai tā ua tele langa leo tā o langa o newspaper o mea tō tino I lo tō a inga, e me se fo isa o tō ngā lulue mai lava o mai le soto e paule o newspaper. O lo mia nei I le aso uma o le vai aso I o lava le Sunday Samoa a o le whaanoanga o le tāua le tā te tala noa I mwhasoa leanga o le newspaper. The Samoan Observer has a respected history for so long, over 50 years. Mai o le nafo influence, it carries a lot of responsibility. Mai o le vavaila na I le awhainga luenga leo lo iei nei. Ne e tate tala loa ma le tūlanga. Ona o se tasi o media e whao ngāia e le sunga atu le epa. Ma li moni ma la uofo ma I la tō le chapipi. Leo o lo oanga I ma iai se tasi o tustala sinia a le Samoan Observer. Ma whai mai eila na li poti o ana tala sa tūsia I le vai aso. Ma whapena ona toe whaau popo ma whaalau tele mai lunga o le nawaenga. Ma e manino I lava mata o le vai I le va ai lau tele. Le tilo fia ai
O le whaamaoni o le tūlanga, o le whaatinoino le ngā ruenga. A whai ua ngā rue mo le Samoa Observer, ta oto ai i nā lona whina ngalo, ma lana fo i whai unga e whaia. Nai lo o le toe sau e fōlinga mai ai lea, o ala lango ma au i o i le media lea atu le epa. Ia, o le tamaita i sinia i nā. Ai ai pe na no tu watu yo tafo fo le na le vesi ai lava ia le atunu a u ba fo fa e mana ia fo i wata fa so ai fa vetai e tele atu alo se atato le la au o lo e sile ia ba le simia o atono o le aveo se li fiti mai sisi atunu e se aveo ma fa atono le newspaper wala yo na ia le mal malamba le lei i tusi i le whaatonu i le ngangana Samoa. Wale uta wawai e tunei. Tasi le nei newspaper na matua i tu i pala ma sa mala e tu la epa over the years o le teimi o ia tu la mai o le wha. Wane, wa a vea le newspaper lea. Au ma le po, wa na ia tusi pe iai e whahali eilo na le fia i le whainga malo fau, ia o le wha demokalasi, o whainga wha vai tu wai sa manatu tu le epa e te tau na wha wau pe le whainga malo fau o le o tali le malo fau malauli e le ai e ato i whafo mea na o le o fau le whainga malo ma o te tau fo i ona mātu tilo i le suinga o policies, protocols, maisi, conventions ma whainga wha vai le aso tali tonunga iai with a healthy democracy ma le fina wina ai o le matau o le mafuanga na matai le Samoa Observer. Ina ua whese ai le mawhauwhau tu stala o Savea. O leo te tala no atu i le vai tau i tu atu o le fituvalu ta siva fituvalu. Umala ua onga, ea ua manau ia te au te nofolo e fsosoni atu. Ele iei se manatu e ngalue fa tu stala po ngalue fa tu langa tau fa la wiloa media tu langa fa pena o lana pitola au ia po lana anava tau na lana lu ese mal Samoa Times si vai tau na ili atos tau sanga ona ile o ngatasi lona mafau ma le tusingo tala ile taimi ona walu fo ia tuia malona manatu fo ia tu Samoa ina ua mai atau sanga e tele New Zealand, Amerika, ma Australia. Mana au se newspaper en whai na whai ma se ave whi aua Samoa mo on tangata i le tūlanga whonga le e na te au maia na te au maia tala tōnu a o lo tutupu i le whai ngā malo, ma le whai ngā malo, o le pāle mia, ma le pāle mia, o le whai pule, ma le whai pule, o le main star, ma le main star, ma pisi nisi ma company. O le manatu na o le uso le vaane foi le fionga i le laltama na matai ona ua le o ngatasi le futia ma le umele i lona mafau a o ngalue ai i se tasi o newspaper la o le ta ua newspaper le nā taimi ea le lona le liwa i loa a mataloa le pe na ufai atu le taimi ufano e le tusia sa vea se tala e le ato toa mai ia whaamtalanga umai tu ese o le talanoanga po le argument e le mawhai e o fo ia i puenga o ata ma tūlanga whapena e fuafua le tūlanga peta tau na alu le ata lea ma tūlanga lea ma lea mea aluai ia ua o le tūlanga fo lea ua matua whatutua ine al tātou tunu e le ngata i Samoa o Samoa lo ai tau malele so se vai pano le lalangi ua vai fo le observer ua o se ola tanga mo tangata e lātou te sile fia mai lo le tonu ai vaenga umalai lai tutupu ma vaenga ile tutupu au o ia sa ile linga ale asave ia tu single tala e ma fu mai le na te silfile ia tau sil fa fonga le tunu ma fu mai le ia na sources ia po ila to o lo fa ina le observe i fa mtalanga ese o lai e tutu mai tu ile silfia e te silfia foi lena o ana sui ai mal tu la fono e fa la wi lo sources tu la va pena fa la wi lo a ole vaenga numela tasi le la langi na silfia o le pui ngo la source
ele mwhai o ai atunu E oti ai alta e oti ai ai ele ta ua poina i loa mai ai le tala lea la etusia tu langa whapena aluai e o ua awhia ai male company po le pisinisi lo lomi tusi le printing e la tau te lomi ni al newspaper le na whai mal tu la fona o ala i tangata e ona a whapea oe ona le company le lo lomi ni al newspaper le atau ia ale ta ua la e sa vela na sos e sala ai moe e la vei moe ono a fia ai tu la fono na na ia i tu langa whapena le la na va i sa moe le tu langa fo le ole observer as like a watchdog it's a vehicle for it to la tu te molia se fe au mo sa mo tanga te tu langa le fai lo va ngala tu pule fa nga malo talu mai te sibo fitu val moni te minei wale o to tusa wa ese tu langa le na sa no ia ile tamali intia le ia pola foi pose intia pose lucia tu il to finga la o le editor o lo iai le fa vai o le newspaper na amatai o lo iai foi le pulenga te tauna la to si le fiele lei ia malama le lei ia le tangata ese le po le ethics, our ethics and values and principles of practice in Mele. I Samoa. Tātou tunu, ile tūlanga ile culture, tradition, o le lotu, le church, malana matawha i tonu le tātou tunu. Ele whapela o le atao fia, ile tala tonu, le tala sao. Le ai. Sao lele. Ia si le fia la, ele tustala le mai fafo. Po le palangi po i lava. Ia, tūlanga ese uma ina ia mwhai. Ona whaalau loa, ma o ngā tasi vāenga uma. Awana i te tele lisi tu, ai tu lisi tu. Tau tasi. Ia maa vese foli tu langa lena i sao no iai. Awal whai tu au. Awal whai tu au. O le principle na, pe ma values na, lewa i sao no, ma ethics na. Leanga lua i sa vea mai la amitanga. Ina ia ma whai. Awana ia whai na ia. Ia umala na ngā luenga alu mo i le pō. Alae so solo ala nga luenga ole manu lauti le na amata ile na newspaper mafu anga le na line fai me money the truth because it ngale me money the truth hurts lata lo lava me la o tu le me money amata lo na faso e sama isi vaenga pe ta puni ele vaenga le la alwa tu le me money tu lang fa pena ona lo sa fam talanga il tato autostala ma le media i Samoa tu langa whapena. Ia o whapena fo i la wawa ele maute leatu i vāsa o mawai na whato fo i stasio uso fo i whasala lau. Ia se le fionga ia Rudy Badley o lo fo i lona tautuam tu langa whapena. Ia e pe o le waenga na o tele tala i tātou media i Samoa. O le tele o tala lau o fionga. O tala lau i whamasinonga. O te no whama o na o toi fo i atu. O le whamasinonga, mafuanga foi na ole anga iatu, wa vai solo wa vai ni awala, e mawhai e ona whaatupula i ele langona si le fia le lei o tātou tangata. Ma le langona foi ia maua pēle, ia le whalo whaninga, ia matatala mai whaasoa o tātou tangata. E mai si a tangata i nuu mala alwhanga, grassroot community. O le vaenga tā bua le lau sunga tui samau. When the truth is revealed and in terms of fairness, because I'm sorry to say this, the vital part is a free press and also democracy. There is no fairness now and accuracy I tala tangata I li poti tono o le newspaper lea. Ma ua wha manu a lia ai I le tele o tamari anga o tangata. Wai le mwhaila o le siaki ele wha tonu lea. I le tele o isi tala ia au mai nei. And also the transparency, the investigative journalism. It seems that waleka I le vaenga lea. Ina ia au mai le mea moni ma le tā ua le anu fale o se tala e tu. Si lau sunga tu sama. What is really lacking fonga le in their part o tu langa foile o le mawhai
ona ngai tonu le mea moni le te sauno ai. Ua tūlanga foi le pe ua wha masangia le au nanga. Ona ua le mawhai, ona tau mawhai e tala no le mea moni o le feitanga ai mal tūlanga whapea. Ua vela le tūlanga whonga le fia ma le ita le tangata po le whaipule e o foi lava le fionga le lauli le mali toa vaane a le whafonga le tātou tunu. Ua tau mia ai la le tūlanga moni. Sao no lava le fionga le pāl mia ue nei. Ia pefe o tāua. O ta ita ia tautala ma le ngang whalo. Ele ato o tōsa o tangata. Ai, e te ilongo fia lava le tangata ia le tamali i. Ia po le tina, po le tama, po le uso, po le tua fine. E moni lana tau mwhai mai tūlanga o tala noanga ma whasoa. O le tūlanga na le ue nei, ua le mawhai e le newspaper. Ona whaata ua le tūlanga foi lea o tusi le mea moni. Ai aua le avanga ngō fie ia le tusinga mai lisi tu, ma lisi tu. Ona, mafuanga la le leu tupu nei. Ia, tate ta ilo iai na o tautala malengang whalo alo foi lea. I le tele oni, ia le foi lawa o vavai atu. Ia le foi lawa o sauno mai, ia le tamaitai le CEO le mo le Trade and vai fafo. Ia pesta, no mea, ia mas foi le tusi al kabineta. Ia le usau no mai. E la tau te le i fia ni, e le se fonotanga mani tala whapen tupu. Ia, a silsila ia le ataua. A ola ina mautino ia vaenga, pe atu e vaavaila ia ima silsila fo isa mo matangata whaitau newspaper, i whaamtalanga ia na amai le pepa le vaya so uma vae. E ono o mai ai se mo lia le tula fono. O le tu pito i sili la lea na o iai le tulang. Ma a fia ai la le lato ngā luenga, ia po le lato tautua ia sa mo i tausanga i tele. Le lato 5 tausanga. Ona, wa alo fanga, wa alo ese, ma le tulanga i taune o le talanoa, matusi le mea moni. Tulanga lena i talanoa i nen sauno i winga i le editor po le twistala sinia lea o le intia. Ia, e wha peo ngā lue le intia i se newspaper mai kolea. O lai ngā lue le newspaper i Samoa. Nā latu fo ia ina ua number 1 le ngā mawina le ngā luenga. Ma whaila na whaatala noanga po le interview. E leo vaenga uma nei e whafola i ai. Tūlanga i ethics, o le tātou tū maanga i whanua, o le kālesia ma le lotu, o le whainga malo, e a inga uma Samoa ma tūlanga whapena. Ai masi lal tūlanga lea, o le whaitu au. O le whaitu au. Ma alu ese, ma le tūlanga i tauna iai, o le lipoti, ma tusi, le talamoni. Ai aua le whaitu au ma tūlanga whapena. Sa maua le leia tua la whaasa i matapu ro le sunga lau le whionga le li parbia nisi o le autustala ale Samoa Observer ma le toi tapu ino la to wata. Ai sa yeile to wha ale whionga i le li parbia na wha pēr tuai i le autustala ale newspaper. Tusi tala sao o te awa noa i so se taimi. Tau te a whio mai ai tusi le tala sao, ese la utala na watu wana nafi, ese le tau tala leo amai. So, literally, the literal meaning in terms of interpretation and translation of what was been expressed, lea la tupu ele whala vilave i. Pele o le competence fo i la o le autustala le nei e te tau na sua ina mailo ilo ina o la tau to mai maanga waa. Ile whaatino ina o le ngāluenga. Leo o puai, ma avesi sea ile whaamtalanga. I think it's a combination of quite a few factors in here. Tili vaenga o te manatua ui tau tala malengang whaaloalo, le a tau whaafunga tātou tunu. Ili foi se ato to si o foi whaatau waa, ona utatala no ina al tulanga le, o tā ua o tustala. E pea on whaia tau tala atu lamtang, ele aloa ele ato le la au. Nanga ele tasi le lua, ia le amana ia foi o lo uafeane, ele foi umalanga mai nei vai tau mo ngā luenga o le tūlanga foi lea ua le mawhaila vai lātou ona lātou langona. Tusi le lātou tala e lātou lava ma le lātou ngā luenga whātus tala. Ai aua ne i lua ngia le lātou tala i lisi malosi anga tele le sautua.
A whapea o nofo manini ei ni tala, ma mimilo ni tala ona o le malo si anga the dark force le sau mai tua atu le tusinga o lana tala na alu ma whaalongo longo i ai le sau noanga le li pāle mielon tu lai mai, tusi le moni, tusi le tala moni. Le matala le ufai toa. Wa le ngā luenga le whātus tala. Umana whaina e le tusi. E mwhaiwhai ana e toi whapea atu i ai. Tosa o le whaalongo mai se o lau atu o le tala o le po sa o i lau whaalongo. Eo e. Ia wa e le langona fo e pe i whapea o le ale me e toi tau fo i ai. O si whala vela vela. Le ua no folola, ma wha popo i ai tala e leo ni tala ia na sau no i ai po e le ngā le pāle mia, ia po o se whai pisinisi, po o se tamā, po o se tina, o se whai lotu, o se whai whiau, whaenga ese na. Wa whatino lolo na ia manatu. Tu po i lo mal whala vela vela. Ai sea, e iai malo si anga le tu mai tua. Moni. E malo si anga tu mai tua. O le newspaper le nei. Tau tala malengang whaloa. O malusi le uso foi tau tala malengang whaloa. Le laltam. Ili o le tala na sao notu le pa le la u whamta. Ile uso foi tau sanga tele umawai. Le newspaper al nei tamo titi ele ma le tu le pa le taimina o umana suafa matai foi ia sa ve le suafa fata le nei tamo titi malang newspaper ai o sao no nga ina fai ai le fa pela na afia ia le nga luenga fatu stala le fionga le lantam sao nei ai le ai na tilio na fatino na ia nga luenga ia ma elia ia i lunga tulanga ma e winga i fuafuanga SS malana vai fatu stala ile tulanga po fele li lifanga ia il fainga malo le taimi male taimi an mafuanga na le utu po nei e te le malo si anga o lo tu mai tua o tu stala nei monio tau tala malenga ngafalo moni male pulenga le la mafuai ona fatino o isi la tau tala malenga ngafalo le never time o tele ina o le toso sao mai a ilalo o ni fama talanga le faava ea mai lunga le social media Facebook moni le tele na o isi tala ele o pose lilo le tulanga fo ina wa lato failo ai swafa o tamali ma tupo Samoa fai pisinisi o lo o ia lato fonga le nonga tupe mai le nupi farm tulanga fa pena io na vaenga na Silvia monio ele enfrenta tu failo ina ni swafa ni ole mea lava fata po lo sunga mau lolo atu sa mau le vea la yo lo wili tata el mata pula nei ona ole le au turi au pu le tangata le nga i le story le ngata fo le na e tilo me human stories mai vai i a ngeli ss you write from a perspective of a different angle e winga le mea ai ole mea o te tau mai tawina e tele ina li lifa ile li potio se mea fo lea from a negative perspective nai leo tuli le au pu le tangata le whaatatau i le mata upu lea o na pāleni ma fair and square la ia le na o mo le tali mai o mo le tau mai a le mele i nei i la uwa ai le na and my observation na te sile fia pele ia le fionga ia save ia te u le telu tau sanga ma te ma futa ai ma whaafsanga i ma le fionga le la tama po le fionga fo i le ngato i tele ia pe o le ngangal na wa misia i nei ia le sila me o misia nei fo o ana tu singa i cartoons picture paints 1,000 words. Lau to sila nei me o ata komi fo i ai tu si o emesia ia te wa e tasi alu tilo le ile ata komi le a pise ata mali e lo le ia le talo le story le mele fai tono le palmene fafo mai ma so se vai o le atunu e fa tau ia yo no ma fo tasi le vai nga le o sa no e tasi le vai nga e lo loto ia i le ngaluenga fatustala na te sifia le lo loto il tulanga foi le o le mafai le cartoonist ia pol tangata le na te tusia ia mafaufunga ia i se awala fa mali ai lo mai ata a o ata peni ata foi cartoons le tisi le i lungo ata tamaiti ile tulanga na tatala i foi le fai to e sa ve le vai tau e tu si se ata fa pea e portray ai pe fa ali mai ai
ia le tūlanga tonu ale anga ia ilanga ia lana tala au tū o le pep o le vai aso ma le vai aso a po le aso ma le aso ia po lana mafaufaunga fo ele loto fa editorial o ila le sa ia ele o pose lile o le fionga ia sa mau le malu tate simi o se tasi o tamali o le tunu o lana matafa yo ile ia wa o ta ua moni lava o fa ilangi le folonga ia o le sila fia le o se tangata o le architect ia nati tu o draftsman o ia lea na te whaali ua la mafaufaunga o le tusitala le tusi ele tala po le main story ia po le editorial piece ia po so se tala i te tonu le ia ile langona fo lea ala ngata tau it's worth it na tusi ana ia se cartoon ia pe paint mai vo efa pe vali ia tu langa lea o le cartoon le fa tino tonu le story le tu langa fa pe le wa elanga esil tau wa pe wa mo ese atu nai vaenga ese na io pe nai vaenga nai le mfio na fa ia mana tu ai fo ile ta mali longo le o mamai uso mamai sa kone sula sa hai ko mesina tatu malo tu sanga tele sa pulea le la fonga ma le tatu tu langa fa pe sa pulea le commerce ma le labor tu langa fa pe a so na sa tele le la kapia le tu no monia tu sanga tele sa ve ai ma manager ia po pulenga le au al manu Samoa ina ua ofi atu le tasi iwa tasi i whaalanga mai le ipo le lalalang. Mai et si le fia le lei fata au tali tonu ana whaapea a maua le malosi o le awhionga i le lala tamba po le whionga fo i le sao ma le ngā toi tele. Nā te le whatanga ina nisi o tala ala wari ia le ua iai nei tu loa le whaafonga le tenu i to tonu o le newspaper le Samoa Observer e mawhai o na lo mia. Au te matuata le tonu i le mea le nā. Se i vanga nā ua ato o toa le lei. Whātua mawhai la i le whātua le mea te whātua. O lo whāno noanga le nā. Because of a newspaper that I take a lot of pride in. It's dear to your heart, eh? Yo, it's dear to my heart. Ai otu la ni te ngata so on the whaima. Wa oma on the whaue. E le whionga i le sao. Ia sa vea, sano malifa. Le whata maua lunga ma le whola maua lunga. E o atu, e tu tū ai. A leo o atu la te ngata nei. I le mawhau le lei i o la tu tiuta ma matawha ioi. Wha le tu stala. O i la tau. E whaatilo lau mea i ai le wha maoni. Because at the end of the day, everybody has a story. There are two sides of the story. Absolutely. But o lau tala, there's a third part of the story. Ia o onga whatu stala. There's your story, there's my story, and there's the truth about the story. O lau tala, ma le tala moni, ma le wha maoni e winga le mele. Mali, o le tūlanga tonu a le, wale mawhai ona alu le wha mua i le tūlanga moni, i le vaenga moni. The truth of the piece le la tusi. Ona la ua tusi, a la ua iei le wha moe le ai. E te tau ana milo ese. Tau ana milo ese. E te tau pe al tala le masani, o le, as a journalist, your role or your responsibility is to write the story, write what has been said. O le ale tala len sau no iei la au le mali toa. Tātou ngā lue whatasi. Whainga e whaurulunga o mtanga lue ngā malo. Tātou ngā lue whatasi. Tātou wā ngā i luma. Ua mawai atu le nā whatia. A iei lal tangata e au ese ai. Le whai to toa le nale. Tala nā e tauna tusi. Tala ia mai le whafonga o le. Ai si silala o la whautu sa mau. Le tala la le nā. Le whai to toa le nale. Ai whao popo iai ma le 2 cents a le tusitala. Meaning, literally meaning it is a threat. It's a threat, yeah. It's Walala wa sui lo ina, le context wa sui atoa. A le winga o le upu lana au mai e le onge tangata ia le atunu maalo matama whanau Samoa la tu te iloa.
O le mea lana, it is left unsaid because e le tau lo tau whaatuinga ina la le tala na lafia a palemia. O se mea tau whaafefe pe tau whaamatau. It's already there. It's written. It's already in your mind. It's common sense. You don't have to add your 2 cents to try and literally explain, interpret, and translate that. Afa peo le ai alu te tu stala masou manatu e tele au mafuaanga e te tu stala i ese mai i le tusi o le talamoni ma le truth ma le whamaoni. E le te tauna e ngā e le tauna e whaia ngā luenga lea. Ona, e le tauna e whaia ona e whai ngō whiena whaatau o e tangata. Tautala ma le ngang whalal, e le ngata e le whaatau o lo tangata. A le whaatau o lo mafau whau e tangata. Ina ea mawhai, ona paint pe vali lisi tala se. Tautala ma le ngang whalal. Sau noanga whai ngō whiea, e tātou ranga i luma, ua mawai atu le nā whatia. E tātou te ngālu lue mō Samoa mō tangata. Sau noanga lea le, le ia ma se Samoa, i le lalolangi atoa, i le whaafonga, i aim silsila iai. A whapela e te manatu e whai alo loto, malou fina ngalo, malou manatu, ona, o le tūlanga foi lea i, whaamtalanga foi, o i le ein tangata ata mamai, o tūla i mai, le whai ngā malo lea. E le ni se popoto, e le ni se eine PhDs, oni masters mtulanga whapena. A whapela e te le whinangaloai, mai e foi lo manatu, e le mwhena suia lau ngalua lea, mai le tolus fultau sangataluai, po luas fultau sangataluai, po lis fultau sangataluai. E le au ngā lea. E le au ngā luenga lea mo e. Ona, ona, e le mawhai ona e whapei, foi lo loto futi e foi le lei. Le ai, wa o matu le na whatia. O matu le te inga le fionga ia tuila e pasa i lele maria le ngoi. O le te le ona le leinga mao ngana whai mo Samoa. Tātou anga i le utula i mailis whai ngā malo. A le aila, ia le whai toal na, a si sia lai ei. Na wa nofo lo la ama mi milo, wa wha fefe. La umi has threatened. Yes, it was sila ye. To terminate you if you don't listen to me. Al whaingo fia ia. Tātou wanga i luma, ua mawai atu le nā whatia ma le nā whainga malo. Leo tātou mai tātou te ngā o tātou o tangata. O auna. Tautala o tā vini waanya, al tātou whainga malo. Nan leo o otu nei Samoa, o toi fo i Samoa. O le mele leo te, ia, e tele fo i sea unga luenga o lo whaatino, pia wali ofisa, tūlanga whapena. Ale ai, ia, o lo matala al whaito, ele ngata il whaito o lo ofisa te fio mai ai, whaafsili mai, mai sauno mai, mai tanoa mai. O lo matala fo il whaito, e te fio ai, e whaatino a lau fina ngalo, ma lau manatu, ma lau langona, o nae te sao ai oe. E se silsila ia il whaingo fia, o le ngangana sa mo pito i whaingo fia. Ma lia lava, tui sa mau, whawhetai le tā ua tele o le tā whaasoa. Ma o tango ai e lote vaenga ia. A wai te sila fia le lei, ma o te maamlama tā te whaasoa i le tele o nei mea e pona ti ai le tātou ngā luenga. Ia ai, hala na whaile ngā luenga. Ina ia manino, o le tununa nei, e malama lama loa, e ata mai. Information is knowledge, and knowledge is power to make decisions. Ona lewa e o tulanga le, vai lupe ina lau sau noanga i mea ngang whalol. O lewa sau noa a malama lama, i le tamale i Samoa, o le tina Samoa, o le tua fine, o le uso, o le atali, o le afine, o le ainga Samoa, a malama lama. Whapea ma le ngā luenga sa whaatino i leo tau whaailoina. Ma liela. Sfulu mon tupu tau sanga o tau whaatino le ngā luenga stasi fo i o nanga i nei o le best training. Whapea ma le wa sao no iai. Ma liela. O le tala na whai ia Anita Finnegan. O le tamaitai, o le tama, o le Aialani. O le tina, o le Eleni. O le Creek. Sili mai a te au. Wellingtoni. E taua au lotu. E mawhai ona awe le best training te tono au lotu. O whatu ai sea, ai sao no mai wha mai. O lua tau sanga o whaatino, i le mato o unanga, tele tupe ma se leni sau mo le TEC, Tertiary Education Commission. Le la tau te whaatu peina, ma whaoloina, universite, ma au unanga tau au onga, ma i New Zealand. Ma dila, mo ia. Ai sao no mai, Anita Finnegan. O te pe me whai ana awe la ua o ngai te tonu au lotu mai kāsi. Le la ili ngā luenga na whai. O le tala le na whai.
a malama le tamama le tina. E o le tamama o valu sfulu tausanga. E le tina na toi a onga, te le lopo lai whai a onga nei a ele. Mawala na Bachelor of Education, i le tūlanga le whai a onga i a onga whataitai. Ai nā onga le whalitina lea, nā onga ua ono sfulu lima tausanga. E o manela nā onga, ua ono sfulu valu. Ua ngalo e tau le. A le whamtalanga lan lewa e tau, le tūlanga le sil tau. A malama le, a malama nai o tātou tangata. I vaenga, ia mao i vaenga uma. Oi, e tu lai mai tala fo, e pe al tala le tatu fo fo, le e fa mai le tuspaia. E fa tu mai le oftino e tala mai le oftino. E fa pela a malama. E le ai ma se vaenga e pona tia ai le fina ngalo le tangata Samoa. E fa pena le o to ta wat. Ma fa manatu I lau sunga tu Samoa. 15 years ago, o ma usa tata no sa u fatal no ina wa ve o ma pasa o le pest training. Ma fa solo mai I le tata le tio ma le fa la wi lo I le na. Say vai, how many years ago ale wo tata ta sanga I fa pene. Vi ele tu. Vi ele tu mo lo na. Ele no fo le tu. Yo. Ya, ona o le tata mi. Ai e mo mori atu le nganga fa tele. O le ata se e lau ngā luenga, ma uti ute o lo whaia nei ma tā ua le whaafoga mai le atu nuu. E le ngata, o lo o whai lava le pisinisi la tau ia a le sunga atu I sa mau. A o lo o whai ma tilo ma siaki, ma wa ai I le ngā luenga, na whaavai mai e lo na uso le fionga le sao ia sa vea sano ma li whaavai atu le la tama po le fionga fo I le ngā tua I tele sao noa tui sa mau. Ole, ngā luenga whapupu atu, whaftai, e pe antau whai atu, whafonga le tātou tunu o lau whionga le ataua, whionga le ainga le tai, e po le whio whuia tō ama. Ole awa noa, ole amana ia o lota malanga mai, e ma wheilo ai fwoi, ole toi whoi atu Samoa. Tōls ful mo tup tau sanga o unga lue tuma oti, self-employed. Tai pe whai ala whionga, e le tau whai rei. Toi whoi atu Samoa. O I le tausangan tēnei a iuni. O wai e tu. Ia wai e te malanga I Samoa e whatino ngā luenga. Te la tuato e whoi mai. Al te mila le umawa la wanoa le wala tu loe nofo. To e whoi e tu. O wai e tu I lunga o. E se fulu tasi ala ata TV. Se fulu. O le afa. O mo meo ala ata whoi lea. E anga I tonu ai tapo inga. O le lotu maltala le lei. O le church channels. A o lisi afa. O lato talanoanga o le ataua ma le whaafonga le tunu. E tasi a le vaenga le vea umai o le TV tasi, o le TV lua, which is o le whakasa, o le TV tolu, o le NUS TV. E te lea na o le talafou a, I o le talafou e whai le tasi, e whai le lua, e whai le tolu, e whai lisi. O le TV New Zealand News, whapena foi. O le news mai Australia, whapena foi. A ola ile fiafi fo ile te fo ile ta una til fi o le prime time. Le amata mai le ono ta ula fo valu po le fitu ta ula fo le po. Te fo ile ta un tai fo ile le air time. Te ta un tai o polo kalame mani fo anga le temile. O le temile na vai tu. O polo kalame lai sau. Ya. O le Star Search. Ya o le The Voice. Ya o isi temi o le UK Idol o American Idol. Ia, ele umi auso mai ma cartoon, msulanga pe. Au, taimia le wala ma sa whai lalo. Ainga Talil sua. Ia, pau, foi talil sua. O man foi le lotu, talil sua. O fia mai mo, fia silsila foi po ani vai ngau saulung. Ai saula bloka la mei. Le laina ua li lifa lo tangata il Facebook. Wale o toi tila le TV, which is e tele atu le screen o le TV, e uma le screen o le TV fanga tele, so o le TV, Facebook lo, e walo laptop, e a lo lan telefoni. Ona, I lo manatu ma lo ma so vai venga. O le ini polo kalame. O la tu lo a mata mele a tu langa le o fa solo TV fa pe atu yai. E le se local content. E le ini tala foi le e fa ai lo atu ai il tatu tu nu ya le pata o loto fanga, o fale a lili, o savoi, o nge yafu, o asau, o talafata ia pia. Na o tātua le ia pia, le 5 miles zone around town, le ataua. Le malama news, mitulanga whapenei. Tau tala malenganga whalo. A tu langa foi il tātua tu nuu le
grassroots people. Le la ia tu fa mo la ia nei. E fa tino ni polo kalame. E te tala me le fa so a tupu mo tamali. O mātua, o nātou whanau mālo ua whamanui ina. Nā onga I vai bouli, nā onga I uli masao. Sa wai o mai le universite. Lale wha mai lale ua whaile accounting. Successful people's story. Absolutely, yeah. Liste matiti po, liste ne lale utaalo ile NRL, lale utaalo ile liki, yeah. O tala la o te manatu. O le telling of that story. O le journey Samoa, o le whainga malanga Samoa, I so sea, ele na o le tamali, o I lātou ngalu lue, lale ua whaase e tuangalu. O I lātou o lo iei tā leni manga wha, o whaulu lunga o kampani ma pisinisi, e awhio mai, e whamatala le tala le nā. O na ole manatu, ina ia mawhai o na pe... Tā ina ile. Absolutely. Inspire ai tangata. Au lisi tu ta ua sa vea ma le ngang whalolo. Le atau. Wata latu. O le taumatau, o le anga vale, o lunga, o lalo, o tafa, na o tala polokiki a. It's all politics, left, right and front. Ua o tu langa fo lea, ua paua lea le vaenga tala no, le lai mafu hai le feita ngai. Lunga o le social media tu langa fa bena, le lai ai le fuanga le nei, e tolu la vaenga o le consultancy. O le consultancy, tala noanga ma tanga luenga le malo, ia, whailam whate te inga pupu, o le tanga luenga le SROS, o le Scientific Research of Samoa. E le ei nisi silfia po le ale mea. O le Ombudsman, sulfa inga, o le Public Trust, o Tausi mawaianga mawili, to o tele le silfia. Le lawa amata na tutu mai lunga ia CEOs mana. Ma sauno mai ua leva na mafofo vang. Pe nai fofuanga na a few susu tu sa mawela uma mai lunga le tau por kala. But it will cost them to come up here so that they can extend that to knowledge I tangata. E te tau na su ini ta sponsors if so swani vanga nei tongele a time. Ia mamawai mani nai sispengi e utuai ta pensini. Marina. Fafte tele ilo sunga tui Samoa. Always a pleasure when you arrive in New Zealand. I know you're around o te fia tuli loa lo taimi o lo to mai ai mai se le tele o tau sanga. O te whamtala le tele o taimi a o ina ua piki mai a ui lalo le o le first 15 o le vea o makapiteni o le first 15 o le kolisio Samoa. E mata head boy. Ioe. Ai au maila e wha atoa ai le au tele o le sinia ei ale tātou au a skopa. Ia, tate lai titi au soifua luanga lau, le wa ula kamu. O lau a fionga, o le fionga i loia. Toala sa pio, siu neipa. Ia, au eo pe o ka ika ka ke kanga fole, fa mai tse, whakamale, sau e kui ia kule mea leo le vai kui le pākua so le whakutore ngā piki mai au ke sau ka alo i e le whapea. Nei, longa lau tūlei mai vai a sau no? Ele ngata ile o ngā tonu ile numerous full tonu. O le wingi mtūlanga whapena. Ia, nādi e lava. Ia, le ala o tātou mātua o whaipea le tautua. A le fōto e tātou e ngā lulu e ile nei fo ito mai ma se whaprianga lava i le mai le tua. Ina ia tātou wha malmalama le tunu. Le mea tāu o le nā. E malmalama le tunu e whalongo i le mea moni ma le mea tāu o nā ngā. E tusa o tātou o whaola o le tunu i le tūlanga. E le whapeo le whaola. E se Jesu au tātou te whaola tō tonga. Tātou te inspire ma tai le tunu I tūlanga I me manui ai. Whasoa? Ia ma whasoa I ai. Nei lo o le pa atu I se sā o le a ngoto unga. Wa ele tel tununga vane sa nonga. O le tūlanga foi le I te tala atu le ato pona. Ia oi to foi manei me le to foi Samoa. O le oso le ma Samoa. O ani silfia e te tala atu e whasoa atu mtūlanga vapena. Mo langa I lumo na yalo mwhana. Opo muri mai ya oe tu Samoa le uso pele ma le o pele nei ya fiafi pa le fa mai le tunu. Faftai o le tatu tunu I Samoa e se le matango fi o le tele o fanua la ya vanoa. Tele ya ele o le tatu tunu.
Ia, mai se foi la le auto va atu le pia le tatu tunu. Fina wina ia matala noina ia mesina ainga. Le ngata I swafa a o fanua ia ma ele. Tu langa foi le totele o le tatu tunu. Tamali, tupu ma tamali, ia le ufai ngaluenga le tua ia. Ua whaase tua ngalu foi ngaluenga ma tu langa whapena. Ia o le ava noa mo o si tamai pisinisi lea. Si tamai pisinisi I wai. Amata lai titi. Ia ma se vaenga le ia tau ma le whafonga Samoa amata loa o solo fai se fale tele. Amata mata le mu mai. I lau foi la manatu wha umatu ese utal. O le tūlai mai o le malanga atua a tangata mai saina. Nā leo tā leo o iai tūlanga lea. Le na uwai atu nei ua talia New Zealand le tangata saina ave iai ele malo Australia le visa malanga mai iai saina I Australia. A whapela le tangata nā wa ave ele visa Australia malanga mai tono Australia fia sau New Zealand. Ele tu mana o mia se visa sau New Zealand. Ia se silsila la iai. Se sila. Ai wa ave le oto saina I Samoa. I lo wa manatu Faiva vale. Wa la langa ai fo I malto tele tato. Wa tu nei saina fatino ngal ia faloloa. A mesa supermarket tu langa va pena. O fa fai ngal wenga na o tangata. O la tala fai so se mea supermarket ia saina. Fa tau file le mai tau le ma le fatino ngol faloloa tu langa va pena. Wa le tele fanua nei fale nei. O la elisi. Tu o se tau sanga lu tau sanga wa iloa. Ya lo e fai sinok mai fale lo a mata sau pe o la vai ai tu sau o malanga tu saina tu e fa tu mai ta to fo le tu lang fo pisinisi a mai sia pisinisi wa le lu mana ina langi small business ole mai a lio na ole tama ainga langi pe o America ma tu nei small business e fai corporate companies mana a small business business lighty lo ava no le Whaftai tātou tunu, o iei fo isi whamtalanga ua le tau tamali ua sopalo e lau whaafonga pe an tau mwhai atu I tau sanga tele o mwhai. Ia vai ale au auna. Ai le mwhai ana whaitetia le angango le whaftai, I le fionga I le ataua, tu le foe, mes foe le pulenga, I le afe ane, ia male amana ia o le nei fo I whaatau waa. Whaamanuia tele le tua, whaaluenga pa ia le tua, malalatou, whanono manu, ia wa lava le pai o le tātou tunu I le tu whalanganga malan tala le lei, ia mes fwoi nai o tātou matua o lo tu I le muli panga, ia malatou tāp te poa I Faiva o Samoa ma o na tangata anu, ia anga le fwoi le tua le tau wha moe, le ataua, le tu le mai ale fonu fau tua fau o le tātou tunu, ia whaftai o leu whalonglonga tu malanganga whaloalo, ia ua amata lea wha moe tele, lau whamanua le tua I, lau whionga ma lau tua I matangiolo, tele lo sao le nei vai tau ia mai se le sao noa il tatu tunu I le aso ma le aso fa manu foi le pulenga le ala le nei ia mai se na fai ngaluenga fa manu tele tatu nu soi fua ia o maulolo fata Wellington Malif ia o malo sao noa va tai foi le fata mali ma le fa tupu le sao loanga ma le vanganga pa ul sunga tu Samoa ia o le ua ta seu I fanua ma ua tō fo I le fale o tau tai. Ia e tuwhi tau whao ina o tala le ato pona tui Samoa o whaafonga Samoa turu inga I fio le lalulangi a mese na ua tā papai. Ua a lea mana ia e lau a fionga e ona ia le newspaper le Samoa Observer. Le tau le mau alo uso ia le a taua. Ina ia toe tanga I masasa le whao ma toe vava ai masila I le whaatino ina o le ngaruenga. Au te iloa, o lo o nofo ma mafo whau ma sila pea lo ta uso le fionga le lala tamba. Ia au se ngaruenga tātou te mita ai. Ma tātou tau mawhai e whaatutu mau le ngaruenga ma le tautua le Samoa Observer usiria le limas fulu tau sanga le matua. Ma lana tautua ia Samoa. Whamaria le tua I Faiva. Whamaria foi le tua I so se ala e whetā loloa I ai. Ina ia malutia, ia ma ave sea fo I le matui ma le ngao, le maa whaalawe au tā te whailoa I pea ai whaasui fua ia mo le teminei. Ia le nā Samoa, o tau whaafonga fo I le tulanga o iai, ia le so, ia ma ua
Fai foi fa tua ma fa fili balai le se unga le dei aso ia fa fitai tele ile uso ya tuisa mau atu na taulangi ia ma le fa so foi ile nei fiafi o leo ua to e sfulu ma le tolu minute o na tale o le itu la fitu la tātou e tāle pesele i atou sa vea, tātou te tau mā vai ai. Ia, matau walunga atu ai fo i male au o nanga male tautua, ina ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa, i le nei a solua, le a so whao Novema, lua awhi lua sifurma lima, wha fo i mai se upo le ataua. Ia, ia te au pe a whai ua le tauta mali i lau wha fonga, pa mangalo ai i mā ua nei matu i sa mau, nei a fiafi mnuia tele, tātou wheiloa i le aso a tai au. Ai wha soifua ia, ma ia manuia tele tali ngā sua, o si ngā taulanga, ma whai ngā malolonga i le poa nā nei. Wow, le pongisa, whaapeo na puniti o le la. Wow, le langi, o le tingu fo i e le muta. O fitilo na muenga, wa tofai, paloi mata. Fitilo fa i solo, wa le tau ailo na loto. Eu sou essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina. Whaalango mai, i lo utau au e te mapua. Le fia ai, se fulu se nese I whaalavai. A o se ato whanu, pela vai o se papa mafu. Amu ia la salo, wa file mulo na masalo salo. Se ia lo famagi, Ola wale mawhai. Eu sou essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina. Whaalango mai, I lo utau au e te mapua. Lo fi mai mafia, wa so ai le tau langa ua pia. E la foa ina, o ia o se tasi e le alo faina. E maso e sai, o lava e le taina. Puno masomali, le ese upu e fai mai. Eu sou essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina. Whaalango mai, I lo utau au e te mapua. Le uso e sauia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Mapu mai e le paolo, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina. Whaalango mai, I lo utau au e te mapua.